Santa. I'm so glad Hallelujah. you died for me. I'm so glad you shed your blood for me. I'm so glad you rose for me. Sweet Jesus, sweet Jesus. I'm so glad you died for me. So glad you shed your blood just for me. So glad you rose for me, sweet Jesus. Yeah, Jesus, sweet Jesus, Jesus. Help me sing. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Sweet Jesus, Jesus, the precious name of Jesus, the powerful name of Jesus. How he loved me, I will never know how he cared for me. The precious name of how he loved me in spite of me. The name Jesus. It's so sweet, I know. Oh, I love the name. What you did for me on Calvary, no man would have done. But you love me in spite of me. You love me just that much, yeah. To be hungry and died. Gloria a Dios, aleluya. Rumano dur bongaya, aleluya. Gloria a Dios. Giovanni Valentín, bongaya, Rumano, boteci, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Benedizionatamente chi nostro umano. In presenza di Altissimo dimentichi, alleluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya, santificado. Oh Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Thank you, Señor.
Muita bendicionado sta dengete, rumang. Ay, novo, 2026 sa luna, rumang. Iya 5 di Januari, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, Tata. Bendicionamos tademente, que Dios. Bendiciona e Dios Todopoderoso está romano, aleluya. 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 Gloria a Dios. A Jesús ministra de mente que democraste en vida. En tu situación, aleluya. Thank you, Señor. Mi Dios, aleluya. Oh, mi Dios, thank you, Señor. Talking about Jesus. Oh, he loved me. I never know. Yes, he did. He loved me. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. He died just for me. He said, I can handle it, daughter. Aleluya. Took care of it on the cross for Yes. you. I took care for it on the cross for Oh, you. sí, Señor. Aleluya. Gloria a Nabonam Baritata. Aleluya. Ministravo potere di gloria de mente chi Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Poder tremendo, poder Dios de mente que aleluya. Tata, sí, Señor. The precious name. Aleluya. Precious name of Jesus. No other name I know. No other name I know. Jesus. I can't help but worship. You know what? The music don't even have to play. For me to give him worship. The music don't even have to play. For me to give him worship. You know what I say? How I love him and oh yeah. How I love him, oh yeah. You know what I say? How I love him, I love him, I love him, I love him. You know what I say? Yeah. How I love him, I love him. I can't say that, yo. How I love him, I love him, I love him. You know what I say? See, I don't need a dance partner, because I got Jesus. When I think of his goodness and what he's done. When I think of his goodness and what he's done. I can't get more. I gotta give him glory. Jesus. Woo. Glory. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bless the Lord. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hallelujah. Come on, give him glory. Hey,
Mm. I'm so glad you died for me. I'm so glad you shed your blood for me. I'm so glad you rose for me. Sweet Jesus, sweet Jesus, Hallelujah. Yes. Jesus. Gloria a Dios. Sí, Señor. I'm so Hallelujah. glad Yes. you died for Thank you, me. Señor. So Hallelujah. glad Mm. you shed your blood Thank you, Tata. just for me. So glad you rose for me, sweet Jesus. Yeah, Jesus, sweet Thank you, Jesus. Señor, oh Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Help me sing. Oh, Tata. Tremendo, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Aleluya. Sweet Jesus. Thank you, Jesús. Thank you, Jesús. Aleluya. Oh, The Dios. precious name Thank you, Tata. Aleluya. of Jesus. Thank you. The powerful name of Jesus. How he loved me. Thank you, Tata, oh Dios, por presencia de mente aquí. I will never Por presencia, Señor, oh Dios. Gloria a ti, vos. Sí, Señor. the precious name of Dios, aleluya. how he loved me in spite of me. The name Jesus. It's so sweet, I know. Oh, I love the name. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Me on Calvary. Thank you, Tata. Oh Dios, tengo presencia, Señor. Would have done Tengo presencia gloriosa de mente aquí, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, Tata, oh Dios. E mente tremendo bendición aquí. 5 di Januari, Señor, oh Dios. 5 di Januari, Señor, oh Dios, 2026. Oh, Tata, Romanan Tour. Mente bendición. Buen día. Maro, buen día, Romanan Tour. Ang nostro llama Dios, tanki. Kaya aqui. Ay, no, porque nos turdem unidade e um acordo de oração. Se turma inta, caminho sua glória, caminho seu poder, caminho sua costiche, te manifestar de nos cas. E nos vida de nos cas, se tordi nos tem vida nos unam, nos nieto na turno ser querina, aleluia. Oh Dios, aleluia. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, para vida y salud. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, para poder
Thank you, oh Dios, de gloria, Baba, unción. Thank you, Señor, oh Dios, Baba, Espíritu Santo de mente, que Señor, oh Dios, administra, y llega. Kami naman din nung poreyego, oh Dios. Thank you, Tato, Dios, Tato, Espíritu Santo, su guía. En el día ave completo, Señor, oh Dios. Tato, ministra, Señor. Ministra kami naman din nung poreyega. La como palabra, oh Dios, tiene un poder en el día llave, Señor, oh Dios. El primer día de año 2026, el primer día, oh Dios, con nosotros también juntos. Den un acuerdo de otra oración, Señor, oh Dios, para poder y para gloria. O ministrar, oh Dios, ten vida y no ser criatura. Pues, oh Dios, ta nos te porta. Oh Dios, ta nos va a preparar. Oh Dios, tamo. Tamo a forma-nos, oh Dios, de gloria, aleluya. E mente que, Señor, oh Dios, tu mente tremendo, tu mente glorioso, aleluya. Anche nostro man Giovanni Valentin, Dios bendicionablemente aquí, nostro man Trapambera, gloria a Dios, aleluya. Ruthmila, Medani la Cruz, Pong Aya, aleluya. Lidiana, no sé, Lidiana, Dios bendicionaba ricamente de mente aquí, vos casa, vos familia. Voy un tour, Steven Stano, aleluya, botamos completo, místicaban anual. Oh Dios, nos turte, oh Tata, tanque, Señor. Daba gloria, ministra, Señor. Daba gloria, oh Dios. Tata, nos turca bien juntos, Señor, oh Dios, para nos pandi cada día. Puta tiempo presencia, Señor, oh Dios, para su autoridad. Damos autoridad de turcos, Señor, oh Dios, Tata, damos presencia. Damos costa, turcosta, diabo, de mente que, Señor, oh Dios, nos abre, nos hay. Peticionar, damos presencia. Nos turunto, aleluya, que nos matai. Bom, aya, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. E mente que tu mente tremendo, mente glorificada. Nós também com o nosso irmão, por meio de Giovanni Valentin, aleluia. Il servito benediciola internazionale sia per nostro umano un anno di éxito e prosperidad. Nostra pai pe palavra profética no Dios Papa de nos vida. Nostra pai pastora, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Giovanni Valentin mente que Giovanni Valentin. Gloria a Dios, la palabra de Dios te llega a tiempo vida. Hemos visto el Espíritu de Dios que te llama de mente, que vamos a venir junto con nosotros, la presencia de Dios como romano turca, la palabra de Dios da prioridad, aleluya, gloria a Dios, tata, tanki, Señor, oh Dios, como aquí a Giovanni de mente, que te viene junto con nosotros en unidad y un acuerdo, poder diablo, Señor, oh Dios, de votar, Señor, oh Dios, tanki, Señor, oh Dios, tanki, tato, oh Dios, y nosotros conjuntamente de un acuerdo mencionando o nombre, van mencionando nombre de Giovanni Valentin en el 2026 y quitado, thank you, Señor. Thank you, oh Dios, por vida de Giovanni Valentin en el día llave 5 de januario. Dado Dios 5 de januario, Dios começando em ano 2026, bendicionar. Com poder e graça turco, Senhor, oh Deus, por misericórdia de mente, queremos subida. Bendicionar, botar Giovanni, ai, que também ninguém novo nos durante aqui. Tu retienang aqui, Senhor, oh Deus, tá lá, o Espírito Santo, que é, Senhor, oh Deus, tem caminho, oh Deus, caminho compreende, caminho sabe. Pero a palavra da prioridade em subida, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, turcos te amo. Te envío Giovanni Valentin de mente, que Señor, oh Dios, te gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Giovanni. Ay, que la nuevo román, tiene toro, paso Dios, tiene de cosmo, pavo, de un flick, camino botalla, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tate mente, que tu mente tremendo. Un mente, Señor, oh Dios, camino subir con nuestro banco lidiana, aleluya, bote. Gloria a Dios, Señor. Thank you, Dios, para 2026, ella luna aquí, 5 de januario, Dios, Lidiana Sabina también, Señor, oh Dios, abo tu prioridad. Vos presencia de tu cosa y Lidiana bin, Señor, oh Dios, junto con su romana. Ministerio mita bendicionadamente, quitata para engrandecer el nombre. Da futuro honor y gloria, Señor, oh
Dios, Tata, para nosotros expande cada día. Oh presencia, Señor, oh Dios, como Lidiana sa, que te porta. Lidiana sa, oh Dios, Tata, evangelio, ministrador de Jed, en vida su yuno, en vida su nieto, en turco, terón de Jed. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, me inte que tu me inte tremendo. Me inte, Señor, oh Dios, caminos turta, vinden unidad, no acuerdo, Tata, y grita nabo, llamamos tanque, Señor, oh Dios, para vida Lidiana Sabina. Tanque, Señor, oh Dios, por Lidiana Sabina, también comprometer, Señor, oh Dios, Tata, por tu costa, bindi abo. Tanque, Tata, para vida su yunang, su nieto, tanque para su trabajo, tanque para su casa, tanque para, oh Dios, en 2026, aquí, Señor, oh Dios, está tremendo, está de gloria para gloria. Tanque, Señor, oh Dios, para todo lo cual, como te impiden, oh, tanto como puta, Señor, oh Dios, esta paipe. Tanque, oh Dios, para el Espíritu Santo, por lo que llegue me inte, que Señor, oh Dios, un de que llegue un bendición en el nombre de Cristo Jesús, bendicionado, tal y llana. Me inte que 5 de januari 2026, 5 de januari, ya luna, bendicionada. Votate en vuestra trabajo, Undo voy a palabra de Dios, lo ministrador diabo. Undo que voy a lo cual de Dios que te viviremos, nantin comeré para sombra, bota bendicionar, para dedicar tiempo, tenga presencia de Dios y vosar, el Espíritu de Dios, abaibo delante, cabale diana, en el nombre de Cristo Jesús, un mente tremendo, anto bendicionar para vocasi, y voy uno como ser querido, tú, lo tiene éxito y prosperidad, tú cosco nangasi. En el nombre de Cristo Jesús, nos está bien con nuestro van Trappenberg. Zoetermeer, aleluia. Nos salve Rotterdam, nos está baiting Zoetermeer, sé que nuestro van Trappenberg. Bendicionado, aleluia. Tanque tato, oh Dios, por nuestro man Trappenberg, usar, Señor, oh Dios, en 2026 aquí. 5 de januari 2026, ya luna, Señor, oh Dios, tata. Tiempo presencia, está su pan de cada día, Señor oh Dios, junto con su romana ministerio, mi bendición. Elefante de oración, llamamos tanque para tu costa, para tu palabra, para tu costa diablo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor oh Dios, nos llamamos tanque, oh Dios, por poder, tanque para gloria, tanque para tu costa diablo, de mente que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, date mente que tu mente tremendo, un mente bendicionar, un mente, Señor oh Dios, camino atrás con ver, camino con nos tenemos presencia, Señor, oh Dios, ven grande sea nombre. Na futuro honor y gloria, pues de Dios que poder, de Dios que lo cual como comisañón, con poder en la mitad, la con nuestro mencionar, nombre de nuestro mantra, per delante del trono de Dios, tanque, Señor. Tanque por nuestro mantra, per, Señor, oh Dios. Tanque, Señor, oh Dios, para si yunan su nieto, Señor, oh Dios, tata, tanque, oh Dios, tata, por ser querido en su casa, su trabajo, Señor, oh Dios, donde que llega, Señor, oh Dios, que es un bendición. Tanque, Señor, oh Dios, para misericordia y por compasión, oh Dios, y echarle aquí, 5 de januari 2026, Señor, oh Dios, que tabo gloria. Tanque, oh Dios, ay no, porque la gente quitate de pipe, Señor, oh Dios, por lo cual no como te impiden, ay no, porque bendicionata nuestro mantra, de mente, que Señor, oh Dios, tata, oh Dios, con ser guiador, oh Espíritu Santo, que en su casa, Señor, oh Dios, date atmósfera, cambia, acaba, atmósfera de Espíritu Santo, Señor, oh Dios, tato, oh Dios, está tremendo, gloria a Dios, tato, oh Dios, para un son de su vida, gloria a Dios, tata, tanque, oh Dios, para Espíritu Santo, oh Dios, que posiciona, Señor, oh Dios, tata, un toque especial de mente aquí, Señor, oh Dios, tanque, oh Dios, que se unan, turco, su nieto, no lo tiene éxito, de todo lo cual con angati, tanque, oh Dios, un de kudang llega, galante campanaron tinando en el nombre de Cristo Jesús. Otro mantra un día bendicionado, un día de presencia de Dios, un día con nos turta de un acuerdo, un mundo de mente que oh Dios, por abajo do yogo desigual, e cada plan de enemigo, cada palabra, cada red, cada cosa que pertenece, Señor, con Dios, que vendemos dirección en el nombre de Cristo Jesús, van a ser condenados y pai de camino, en el nombre de Cristo Jesús, pota bendicionar nuestro mantra bomber, aleluya. Vivo casi voy una bonita en tour, você querendo en tour, los días tengo todo, tu lengua tengo confesar, pues uma oración não está delante Dios, manero lo tuche, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, un día bendicionar, babo. Dan kita to Dios para Rutmila. Mira la cruz, me dan y también tú con nosotros delante de vuestro trono, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya.
bendicionada Rutmila, Señor, oh Dios, de 2026, ya luna 5 de januario, que Señor, oh Dios, Rutmila, oh Dios, tata, sa, Señor, oh Dios, é presencia de vos, ministerio, me está bendicionando, turno en unidad, no acuerdo, tata, oh Dios, su pan de cada día, con la voz presencia, Señor, de tormenta, denme su hora de un acuerdo, gloria a Dios, Señor, oh Dios, Rutmila, me dan y de mente, junto con nos, tata, engrandecendo tu nombre, damos tu honor y gloria, Señor, oh Dios, tata, llamamos tanque, pasó, damos la prioridad, subida, tanque, para Espíritu Santo, que guíe de mente, que Señor, oh Dios, divino, tu con nos, tata, engrandecer tu nombre, damos tu honor y gloria, pasó Dios, damos de Dios de poder, damos de Dios de tu honor, damos de Dios de gloria de Dios, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria, aleluya, mente, aquí nos tur, mencionando de un acuerdo, que nos menciona el nombre de mira la cruz. Mira el trono de Dios. Tata, thank you, oh Dios, para vivir, mira la cruz. Thank you, Señor, oh Dios, para su yunan, su nieto, oh Dios, su casa Mustafa, su vida matrimonial, todo lo cual de abo que tengo soso del día, Chávez. Thank you, oh Dios, para Espíritu Santo, oh Dios, de momento que oh Dios está en camino, la atmósfera de su casa cambia completo, caba. Tanque por tu presencia, Señor, oh Dios. Tanque por el cielo que va a abrir, Señor, oh Dios, cuando está su vida. Y Dios ministra en su vida, en su casa, oh Dios, tu camino que está, oh Dios, por mira, me dan y la cruz, comprender den helder en algo no pasó de año 2026, 5 de januario, oh Dios, chaluna aquí, Señor, oh Dios, un carrera nuevo, un carrera bendicional, un carrera camino, Dios, abajo delante, cabanto, ministra, oh Dios de gloria, tanque por compasión, como misericordia y nuevamente, tanque, oh Dios, por éxito y prosperidad más se unan, su casa, oh Dios, tanque por Espíritu Santo, oh Dios, está ministrando todo el día de su vida matrimonial, tanque por pastor de casa, oh Dios, con su ordinata dobla y su lengua confesa con bon Yeshua Mashiach, aleluya, Señor, oh Dios, mente que tu mente tremendo, un mente glorioso, un mente bendicionado, mente palabra de Dios, está prioridad, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionado, mira, me dani, e mente quitata la luz, resplandece en su vida. Mira la que sí que cana de sombra, diablo, de sombra, y es todopoderoso, con 1000 porque en su banda, en 10.000 en su banda, pero cerca de nada un poie que pasó, era sigue perseverar, pasó Dios su promesa, nada, e aña que nada, ten espíritu y verdad, bota, llega y también, oh Dios, pavo, yo no, pavo, Dios, una éxito y prosperidad. En el nombre de Yeshua Mashiach, vocas completo para cubrir el precioso sangre, aleluya, con el sangre de Mesías, aleluya. Gloria a Dios, danos también con nuestro hermano Stephen, Ansano, Stephen. Bote, aleluya, nuestro Pai, nuestra salida del Helder, nuestra Pai de Herland, seja nuestro hermano Stephen, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionada Stephen, déjame quitada con Stephen, aleluya. Oh Dios de gloria, Stephen Ansano, Señor, oh Dios, sometiendo su mes, viniendo de tu presencia, junto con nosotros, oh Dios, ten un acuerdo, unidad, un acuerdo y oración, Stephen, saco de poder de Dios, Stephen, oh Dios, con su pan de cada día presencia, junto con tu ser humano, oh Dios, tenme quitada, gloria, aleluya. Bendicionado, estás divinamente que a palavra de Deus cabira vivo, a palavra de Deus cabira vivo, que guiado de mente que vamos receber, todo lo cual Deus estava timpado de año aqui 2026. Ya luna, januário, aleluia, 5 de anos, Stephen. Háganos un mention a Stephen Ansano, América, delante del trono de Dios. Tan quitado Dios para vida de Stephen Ansano. América. Thank you, oh Dios, para su yunang, su ser querido, su casa, su vida matrimonial. Thank you, oh Dios, para tu familia, oh Dios, de Stephen, familia América, familia Clapero, oh Dios, tata, familia Fondú, aleluya, familia Sicilia, familia Turo, oh Dios, monte en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, charro completo en el nombre de Cristo Jesús. Erland, tu
futuro, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos te llamamos, oh Dios, para que Stephen, tú conoces, Señor, oh Dios, para más sabiduría, más conocimiento, profundidad, tipo palabras reveladas en su vida, oh Dios, el misterio del evangelio en su vida, aquí, Stephen, nos turta, pipe, Stephen, amo, tú conoces también delante del trono de Dios, oh Dios, de gloria, bendición a Stephen, anciano de mente, que Señor, oh Dios, tata, como misericordia, como compasión, tal limpio nuevo, bendición a Stephen, ta, Señor, oh Dios, de mente, que Señor, oh Dios, tavo gloria, oh tata, Stephen, sa, Señor, oh Dios, que te cuplique sangre, gloria a Dios, tata, santo, tanque, Señor, oh Dios, Stephen, junta boceta, tu camino, manera, nuestra compas, aleluya, gloria a Dios, tata, oración aquí, Señor, oh Dios, está tremendo, Stephen, bendicionado, casta, boyuna, éxito y prosperidad, casado en su trabajo, éxito y prosperidad, pasó a perseverar y batuna, Dios, es privilegio, de te promecos de envolvido, turmenta, sin tapabos, te pastor de casa, de embocas, y tengo ministra, Espíritu de Dios, te democas, hambre te subirás, y un papio de Dios, a Dios tende vos tende mente, que aleluya, gloria a Dios, even bendicionado, ta diga, aña novo conocimiento aquí, sigue vos perseverare, promesa de Dios, mira, realidad de vida, mi romano, estima, aleluya, pota bendicionado, aleluya, gloria a Dios, ta, vos también, oh Dios, con el mente, con mística, van a noi. Stephen, Herlan ta tremendo ta sakudi, kadung biako mo sa life bukas mo ta yeng anta mira, algo soso de movido luma, aleluya, gloria a Dios, nos también con nuestro man, mística van anol, mística bote, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, tanki Señor, tanki tata. Tranqui, Señor, oh Dios, pa mística van anol, e familia van anol completo. Nosta sali di herren, nosta by de leisten tam, aleluya. Gloria a Dios, tata bendicionata, ta mística van anol, e familia van anol, su yunan turo, Dios, tata, Espíritu Santo, di bota manifestar, ministrar, te pide de mística y guía de mente que pasó mesa. Esa, oh Dios, de poder y autoridad. Esa, Señor, oh Dios, cutabora su pan de cada día. Vos presencia, Señor, oh Dios, turmeindo, oh Dios, junto con su humano en unidad, un acuerdo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, me aquí. Aquí, oh Dios de gloria, mística sometendo su mes, dado, oh Dios, delante de vos, turno de gloria, y viniendo, Señor, oh Dios, dada, pa sombra, e carne cerca la vana cruz, ante espírita guía, Señor, oh Dios, pa sombra, esa que poder de Dios, o tato de perseverar, o tato en el tiempo apropiado, dentro aquí mística, algo no puede paisoso del embocaz de mi de boyunan, de mi de cercarí, tenga familia van a no comprar completo, aleluya, tanque, Señor, oh Dios, vayamos a Dios, tanque, baby de mística, van a no, tata, tanque, Tanque, Señor, oh Dios, pamitiga misticaban anol de mente aquí. Oh Dios de gloria, misticaban anol sa, Señor, oh Dios, tata, tanque, oh Dios. Pamilya si Yonang, tanque, oh Dios, pamilya su mama, su cerca y su trabajo, su casa. Tanque, oh Dios, tat completo de mente que den su vida, Señor, oh Dios, tanque, oh Dios, pa fruta nam. Oh Dios, tata de abo de su vida, tanque, oh Dios, pa misericordia, por compasión, novo de mente que, oh Dios, de gloria, tanque, Señor, oh Dios, oración así, para vos prójimo, vos ta bendicionar, tanque, oh Dios, para sostén, y nos cada un, oh Dios, den corazón de cada un, su nombre que se menciona, para vos casi voy un pida esta bendicionar, gloria a Dios, mística, mente aquí, recibirlo algo Dios, timpabunda, kubota caminda, botawo, que Espíritu Santo te nang papio ko Dios pa Dios ministrar de situação kubo que pa cambian la ka Dios tenta caminda mong confianyo de mong papi ko nyo de ainda nang biso Dios a ver si Señor oh Dios min que sigue que cosa aleluya la ka Dios ministrar de un caminda mong quero ko mong quero que pueda Dios pueda tur caminda oh Dios camina mandando por yo lavo e nang Dios que yo lavo e bendicionado ta mística e 2026 é 2026, januário 5 de januário, chalune que oh Deus de glória, aleluia.
Bendicionado, dame misticabo, casi voy un completo de un buen trabajo, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Vemente que tu venta bendicionado con mística y soy un tour su casa completo da cubrir. Que precioso sangre con de sangre de Mesías, aleluya. Gloria a Dios. Kenneth Botey, aleluya. Kenneth Mackay, gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, pabili Kenneth. O staat ons alle die de lijsten dam, nos te beiden tot recht, zeggen nos man Kenneth Mackay, aleluya. Gloria a Dios, Tata Papa Espíritu Santo, Dios, vive 5 de januario 2026, Señor, chalón aquí, Señor, oh Dios, nos promete día de nos ten unidad y un acuerdo. Ten oración, ministerio, mi bendición. Kenneth Mackay como sacerdote, oh Dios, Tata, junto con nosotros, tenemos presencia, engrandeciendo buen nombre, nabo tu honor y gloria, Tata Santo, thank you, Señor, thank you, oh Dios, para voluntad, thank you, oh Dios, para palabra, thank you, oh Dios, para tu costeado de mente, que en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, aleluya, bendicionado está, Señor, oh Dios, Tata. Thank you, Señor, oh Dios, por lo cual de Dios contata, oh Dios, de mente aquí, lo cual antiguo, oh Dios, te envidia, Señor, oh Dios, que oh Dios, tabo, Señor, oh Dios, te prioridad, que sai de lo cual no como comisa, oh Dios, tata, nunca poco de mitad, thank you, oh Dios, por trabajo, oh Dios, como te vai, sigla, que triba, oh Dios, tata, oh Dios, ay, no, boqui, aleluya, haga nuestro mencionar el nombre de Kenneth en el trono de Dios. Thank you, Señor, oh Dios, por venir de mente aquí. Kenneth Mackay. Thank you, Tato, oh Dios, Kenneth Mackay, tú conoces de mente, quítate engrandeciendo buen nombre. Nabo tu honor y gloria. Thank you por su yunam, thank you por su nieto. Thank you, oh Dios, por palabra de boca vida, pico en su vida. Thank you, oh Dios, Tato, por tu lo cual cuando te abasoso del nombre de Cristo Jesús. Bendicionata Kenneth Mackay de mente, quitata su yuna, su nieto, su ser querían su casa, o tata ronti en dos rechte completo. Tanque para compaixão, como misericórdia, novo, e ai, novo que eu já luna mente que 5 de januário que oh, glória a Deus, tata, ministrar sabedoria, conhecimento, oh Deus, novo, fresco, oh Deus, chão diabo para sua vida, tata, oh Deus, é caminho da que tacano, oh Deus, siga, renovar seu passo, não, Senhor, oh Deus, tata, tanto, Dios, que te cano, Dios, cada step que te da para llegar más cerca de vos, para conocervos más te acerca, oh Dios, tanto, Dios, por el momento que el Espíritu Santo de su casa está guiando, un camino, Dios, tremendo, un camino de bendición, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, oh palabra, oh Dios, de poder, oh palabra, oh Dios, tan grande, oh palabra, oh Dios, tan bendición, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, ministrar en su vida, la que no comprender, Señor, oh Dios, con tu cosco, sucedendo, oh Dios, damos voluntad completo, Señor, oh Dios, cumplir completo con precioso sangre, es sangre de Mesías, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, semente que queda bendicionado, oh Dios, voy vos nieto de turco, éxito y prosperidad, que oh Dios, es gloria, da de Dios, aleluya, permite Dios seguir ministrar de movida. Permite Dios seguir papel en tu situación, pasamos tu situación con tu cosa. Dios está formando un pasivo más fuerte. Aleluya, bota bendicionada, mente que aleluya. Oh Dios, de gloria, nuestro vínculo, nuestro man, Curtly Sofía. Bendicionada, Kurt Sofía, Curtly Botella, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, para venir que estamos de mente que, Señor, oh Dios, que estamos a comprender. Usar el 2026, que es 5 de januario, que Tata, ya luna que un día, Señor, oh Dios, Tata, que oración de unidad, un acuerdo, un pai, delante, cuerpo, tu ministra, en terreno, que voy a ser querido un turpa sombra, para una Dios, prioridad, de un acuerdo, para que de pan de cada día de presencia de Dios, turmente, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, que Sofía de mente, que Señor, Dios, junto con nuestro hermano, vayamos Dios, thank you, de un acuerdo, para vivir Curtly. Thank you, Señor, oh Dios, para vivir Curtly Sofía.
Tan quitado, oh Dios, Curtis y Yunan, Señor, oh Dios, su ser querido en su trabajo, oh Dios, donde que llegue que tu bendición, que papi, que tu bendición, donde que llegue, un luz te resplandece del nombre de Cristo Jesús, va poder, va gloria, más sabiduría, más conocimiento, subir el nombre de Cristo Jesús, tata, danki, pa Curtis, oh Dios, se me inta aquí, Señor, oh Dios, tata, recibiendo sabiduría, conocimiento, profundidad de tu palabra, se revela en su vida, danki, oh Dios, para en unidad, tata, turcol, tur lo cual, oh Dios, que elevada en oración delante de tu trono, Señor, oh Dios, tata, oh tata, te llegamos, Señor, lo tuche, pa sombra, es saco en el momento que cielo te abrí, es saco en el momento que, Señor, oh Dios, ángel te sube, va a cuerni, papi, oh Dios, oh Dios, tende, vos stem, papi, oh Dios que tende, tata, Dios que tende, tu cosa le vos me boca, en el nombre de Cristo Jesús, bendicionado, ta cuerni, vos casi, vos ser querido, tur, vive día, chave, oh Dios, de gloria, nuestro vínculo, nuestro hermano, oh Dios, mensajero de Cristo, Hubert Alberto, gloria a Dios, Hubert Alberto, nuestro show, bendicionado, ta nuestro hermano, aleluya, Babay que conferencia, bendicionado, aleluya, gloria a Dios, tata, tanki, Señor, tanki, tata, oh Dios, mensajero de Cristo, de mente, que un tu conoces, Señor, oh Dios, tata, va engrandecer o nombre, nabo, tu honor y gloria, tu cosa cana de voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, palabra de boca mira vivo, la palabra de boca está ministrando, la palabra de Dios con tu palabra de poder, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, bendicionar, mensajero de Cristo, está, Señor, oh Dios, el trabajo, como tu nueva paz, tata, oh Dios, a pesar de tu prueba, a pesar de tu persecución, pero está ganando, Dios, para llegar más cerca de vos. Gloria a Dios, date mente que importa el perdo, Dios, date un tu conoces delante de vos trono, Señor, como un canal, para ministrar, dice, Señor, oh Dios, ten vida, de torso romano, torso yunan, Señor, tu ser querido, Dios, en tu camino que llegas en su trabajo, oh Dios, la que nos llama, Dios, tanto, oh Dios, tata, para vida de mensajero de Cristo, no importa el perto que está haciendo un trabajo tremendo en la cosa. Tanque, Señor, oh Dios, para vida de Alberto. Tanque, para vida de su yunan, su nieto, su casa, su ser querido, tu trabajo que está haciendo. Tanque, oh Dios, para su ministerio. Tanque, oh Dios, para cada día que va a ministrar, Señor, oh Dios, con teta papa, tabata papa, de hoy. Tanque, para sabiduría, conocimiento, profundidad de tu palabra, que te encontrar tu día, peticionar está, Señor, oh Dios, y por Alberto está. Señor, oh Dios, encontrando por misericordia, por compasión, tormenta, bendición, ayuda por Alberto, oh Dios, por palabra que mira, por algo no, por caso de, en el nombre de Yeshua, Mashiach, que, oh Dios, te gloria, y por Alberto, engrandeciendo su buen nombre, tú conoces, Señor, oh Dios, y camina, por Espíritu de Dios está ministrando, permite Dios llega de una profundidad, y Dios que tende palabras a la fe, por mi boca, papi, que Dios, lo ángel te subiva, papi, que Dios, por Dios, tentego de mente que, but aleluya, hablando un momento, un 5 de januário, na corso, bendicionar, un do cubo llega, não tem mira glória, un quem como papi, que não mira autoridade, em nome de Cristo Jesus, bendicionamos, y por verdaderamente que palabra de Dios, cabira vivo y algo nuevo casoso de en el nombre de Cristo Jesús, una fuerza y sabiduría, Señor, oh Dios. Aleluya. Tanque, Señor. Tanque, Señor, oh Dios, para vida de Hubert Alberto, Señor, oh Dios, por su casa, Señor, oh Dios, está pri, con sangre preciosa de Cristo Jesús, de Yeshua, con tu plancha inimigo, tu lengua, tu pensamento, lo ves, porque vem dessa direção, em nome de Cristo Jesus, nascer condenado. Oh, tanque, Señor, aleluya. Bendicionado está, Señor, oh Dios, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Tanque, Señor, para vida de Enchi Gai. Enchi Botei, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, me intequitata, bendicionado, Señor, oh Dios, que enche gaita besar, evi 2026, chaluna 5 de januário que enche gaia vini, Señor, oh Dios, e vini passou, ela me valinche mercera também, não dos juntos, passou ba este pastor de casa, e oh Dios, te sacerdote, este son cubayama, va forma, oh Dios, va ministrador de che, tem su caso, oh Dios, tem vida de lincho, oh Dios, tem vida de ser que turco taronche, e onde que llegou, Dios,
Dios, mo palabra din sa administrador de Jeff, kami na evangelio din kuya, kami na mandi nung por ayega, oh Dios, de gloria me integi. Dato ku en chabini, Señor, oh Dios, pasupandi cada día con la voz presencia, engrandeciendo bu nombre, na buturo no de gloria, tata, thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, pabili enchi de me integi, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, ku enchi sa, Señor, oh Dios, tata. Kutabat at Diyos Todopoderoso, Romanang bang mensyona nombre di enchigay di Groningen, delante del trono de Dios. Oh, tata, thank you, Señor, oh Dios, babidi enchigay. Thank you, oh Dios, pa en linchi mercer, sukas kasadi enchi. Thank you pa suergi, thank you pa sukas, thank you pa voluntad di abo din subir, thank you pa trabaho que tasi. Thank you, Dios, que evangelio ta pipo din subir. Thank you, oh Dios, tata, patulo kwal ng kuting gustoso di abo din dia chavo din subir. Bendicionata, oh Dios, que está sometiendo su mes. Na e palabra di abo, bendicionata, Señor, oh Dios, que está sometiendo su mes. Na bo voluntad, bendicionata, Señor, oh Dios, tú lo cual gusto ta diabo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, trata ministrar, ministrar de mente que, Señor, oh Dios, camino, manteniendo un proyecto de vida enchi, trata más sabiduría, más conocimiento, más profundidad y palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, en mente que enchi gaita bendicionar, enchi gaita un camino, Señor, oh Dios, camino sa, oh Dios, tú lo cual que haces, abo, thank you, trata, oh Dios, por Espíritu Santo, que va estilante y guíe, thank you, oh Dios, trata de corazón humilde que tiene, thank you, oh Dios, que está sometiendo su mesa, tú lo cual no con di abo en su vida. Bendicionata, Señor, oh Dios, tata que te gusta evangelizar. Bendicionata, Señor, oh Dios, tata el trabajo que la sentencia por ahí, para victoria o está bendicionando. Bendicionata, Señor, oh Dios, palabra, oh Dios, que quibra tu yugo y cabira pipo en su vida. Thank you, Señor, oh Dios, tata que en el momento que ancha camino bota ángel está subido, es cielo te abrir. Papa, no Dios, por Dios, ten de vos ten. Thank you, Señor, oh Dios, para misericordia, como compasión, turmenta, no de su vida. Bendicionado, enchemente que tomenta, bendicionalmente que palabra de Dios haya un camino, mande en tu pueblo y toma su posición de movida. En el nombre de Cristo Jesús, enche. Aumenta, bendicionado, paburubang, aleluya. Gloria a Dios, estás también con nosotros, Magali Miguel. Magali, botey. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, pabidi Magali, oh Dios. Nos te salve, Groningen, by Amsterdam. Aleluya, thank you, oh Dios, magali mente que bendiciona. Magali, Señor, oh Dios, que poder diabo, Señor, oh Dios, está ministrando. Llegar num camino, mande num poiega. Thank you, Tato, oh Dios, por palabra, oh Dios, Tato, oh Espíritu Santo. Kagia magali mente que, Señor, oh Dios, como magali compor de Isa. Por palabra, Tato, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Ministra, Señor. Ministra, Señor, oh Dios, Tato, mente que, oh Dios, por palabra, oh Dios, poiega camino, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, porque Dios Todopoderoso, Señor, oh Dios, Tata, umagala bini pa sa pandi cada día con la presencia, junto con su romano, tu de mente que en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios, trata de mente aqui. Mas magalisa, oh Dios, tapa a prioridade em subir. Magalisa, oh Dios, camina vai chegar. Oh Dios, tão profundo. Em nome de Cristo Jesus, mi romano, tu em unidade, um acordo. Menciona em nome de Magali Miguel, tempo, oração de mente, que tata, tanque, Senhor. Tanque, tato, oh Dios, pabidi Magali Miguel de mente aqui. Thank you, Dios, por voluntad de subir. Thank you, por su yunang. Thank you, por su cercarinang. Thank you, Señor, oh Dios, por voluntad, Señor, completo. Thank you, oh Dios, Tata, por su trabajo. Thank you, por su casa. Thank you, oh Dios, por su caminata, oh Dios, oh Tata, tenemos presencia. Bendicionada, Magali Miguel, mente que, Señor, oh Dios, que somete su mes nabo. Tata, por palabra, oh Dios, pega un camino. Mantén un por llegar nunca. Por voluntad, por continuar, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Bendicionada, Magali, Señor, oh Dios, semente aquí. Sabiduría y conocimiento humano. Menciona el nombre Magali un día más delante del trono de Dios. Tata, thank you, Señor, oh Dios. Pabidi Magali, Miguel. Año aquí, Magali, 2026. Echa luna aquí. 5 días aniversario, Magali. Deus está começando algo novo. Deus tem hope. Sua promessa está ei, Magali. Se que vou perseverar. Maneira você vai ter bom, você vai segundo a vontade de Deus. Não força, pero tem tempo apropriado você tentando aqui, Magali.
Agora que Deus também estigihop kos ko botin na coração. Botin ko entreganang pa bota limpo delante de Deus, pe trabalho de Deus continuar de vida magali. Aleluya, Tata, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, magali Miguel, meinte que Señor, oh Dios, ta bendiciona. Thank you, Señor, oh Dios, magali Miguel, Señor, no kuser que na tu ta bendiciona. Thank you, oh Dios, por palabra que vira pipo, ya toma lugar en su vida. Thank you, oh Dios, por comunicación íntimo que tengo vos. Turtia, Señor, un comunión íntimo, de que altísimo, Tata, ministra, meinte que, oh Dios, meinte que tu meinte, magali, oh Dios. Permite Dios llega. Camino bota magali papi ku Dios. Posamos Dios que tende vos tem, aleluya. Vos Dios te bendicionar. Vos ser que te bendicionar. Vos anturta cubrir que sangue precioso. Es sangue de Mesías, aleluya. Mente que aleluya. Gloria a Dios. Tata, nos está bien con nuestro man, oh Dios. Magali, un día bendicionar, papo. Nos está bien con nuestro man, Adriana Bernardina. Gloria a Dios. Thank you, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, por Adriana de mente que Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por palabra. Thank you, oh Dios, por voluntad. Thank you, oh Dios, Tata. La palabra de boca mira vivo, aleluya. Bendicionamos, oh Dios de gloria, Adriana. Palabra de Dios que mira vivo, ministrar. Ministrar de mente que Señor, oh Dios, Tata. Guarda bom, Adriana, el nombre Casafi. El nombre Casafi. Wake bom. Aleluia, tu nombre de mundo tá. É postrobabo de ai novo aqui. É nombre casafe amori. É tá derrato, não? É tinco tá derrato, Adriano. Pasoma é postroba, é stroba boca mendicana. Amen? Gloria a Dios. Aleluia. Thank you, Dios, pabidi Adriana Bernardina. Thank you, Señor, oh Dios, tate que lo bin comprender en sabiduría y conocimiento. Tato, oh Dios, el nombre Casafe se el dirá. El nombre Casafe, oh Dios, no temas. Tata Adriano, oh Dios, el nombre como tú el nombre bendicional, el nombre de camino nuevo, el nombre de vida nueva, el nombre tremendo. Gloria a Dios, Tata, la acabó palabra, oh Dios, mira verdad. La acabó palabra, oh Dios, Tata, oh Dios, toma lugar, toma posición en el vida de Adriano. Tata, un cambio tremendo. Thank you, oh Dios, por su pareja. Thank you, oh Dios, por el plan de su vida. Thank you, oh Dios, esa de turmento, oh Dios, junto con nosotros. Presencia está bendicionada en el nombre de Cristo Jesús. Tato Dios nos está mal en nombre que sabe. Clave en la cruz. Tato Dios, clave en la cruz en nombre que sabe. En nombre de Adriana, vida más vivo de vida nuestro man. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús, Adriana. Bendicionado, pasamos Dios tiene un plan grande para tu vida. Aleluya, en nombre de Cristo Jesús, aleluya, en nombre de Cristo, thank you por tu compasión, thank you por tu misericordia, thank you, Dios, por todo lo cual no diablo se ministra en verdad, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, bendicionado, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, la palabra de boca vida, vivo y ministra, aleluya. Aleluya, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. En nombre de Cristo Jesús, bendicionado está. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Adriano Bernardina, bendicionado está nuestro máximo. Contrario, me cosa, hermano, aleluya. Gloria a Dios, bendicionado está matrimonio. Bendicionar que Dios, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, sí Señor, tanto tanque Señor, oh Dios, vos poder estar tremendo, vos poder estar glorioso, y vos poder estar único, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aleluya, Mirna Brown, vos ahí, gloria a Dios, tanque Señor, con nuestro man Mirna Brown. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vamos a una adoración tremenda. Nos tende una adoración tremendamente. Una adoración que poder de Dios. La sigue ministrar, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor.
Hallelujah. Yes. Hallelujah. Gloria, gloria, gloria. Hallelujah. É glória de Deus. Lá é glória de Deus, pá. Para mim, é glória de Deus tem cá, mano. Presença de Deus está caminhando. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you por presencia. Amen. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Es gloria a de Dios. Sí, Señor. Oh, Tata, thank you. Santo, santo, Aleluya. Señor de ejército, Sí, Señor. enteretera, Aleluya. yendibo gloria. Aleluya. Manderong bina, kuting sed di awa, asina mi alma, ting sed Thank you, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Damos gloria, Señor. Te digo, Señor. Es unción. Está de Dios. Aleluya. Yes. Es unción está de Dios. Cuarto vez você querendo. Bini pa nossa situação pa ni ayon que nos sabay. Kos novo so. Para subscribir também, hermano. Aleluya. Es mi Dios, los que más digo gloria, mi Dios, los que Aleluya. con unción, Sí, Señor. con poder, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Tremendo Dios está. Vampiro, hermano. Aleluya. Vim candel. Y tu poder, Mhm. sacianos alma, Thank you, Senhor, oh Deus. Tanto thank you, oh Deus. Thank you para nossa família na Corsal. Thank you para Island, Aruba, Corsal e Bonaire. Thank you, oh Deus, Tata, como proteger-nos contra a situação que tem na Venezuela. Thank you, oh Deus, Tata, oh Deus, por tudo qual caso de uma vontade. Thank you, oh Deus, Tata, com a guia na Senhor, oh Deus, para sacar malhechor de Venezuela. Oh Tata, para ser condenar, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Bendicionada o ángel guardador, nada proteger coração, poner o Aruba, Senhor, oh Deus, Tata, para nada desigual, nós somos de tanque para o Espírito Santo, oh Deus, que manifestar, oh Deus, estava tremendo, aleluia, glória a Deus, Senhor, oh Deus, turcos casoso de tata diabo, nada, nem de nome de Cristo Jesus, oh Deus, ministrar, Senhor, oh Deus, para sombra, Senhor, oh Deus, para proteger-nos, nos cercarían, para protegernos, Islam, vive costa natural, Dios, por ángel guardador, nada, tanque, Señor, oh Dios, es palabra de boca ser mencionada, y algo soso de nada, un queda me esconde, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Thank you, oh Dios, Tato, tú lo cual no casó del diablo, thank you, oh Dios, como ministrado, Dios, tengo poder, aleluya. Thank you, oh Dios, para tu pastor nang, tu evangelista nang, tu kutata junto na coração, Senhor, oh Dios, Tata, que tu coração que ser assim, oh Tata, que llega manilante, bom maneiro, lo tush, aleluya, glória a Deus, nós também conosco, Marisca Abraham, aleluya, Tata, thank you, oh Dios, Marisca Abraham, de mente, que Senhor, oh Dios, Tata, que também é 5 de januário de 2026, chaluni que Marisca Abraham, junto conosco, oh Dios, para engrandecer o nome, na futuro, honor y gloria, Señor, oh Dios, para su mensaje, Señor, oh Dios, que trabaja prioridad en su vida también. Esa, Señor, oh Dios, con lo cual como comisario en su vida, nunca porque en la mitad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, manifestaba poder, manifestaba gloria, manifestaba todo lo cual no podemos, en el nombre de Cristo Jesús, Tata, bendicionar a Mariscata, Romana Tour, vamos a mencionar el nombre de Marisca Abraham, de tiempo, horas, tenha presença diante de Deus, nos tudo de acordo. Tata, thank you, Deus, para vida de Marisca. Thank you, Deus, para vida de
Pamilya Abraham completa, anche pa sa yunang sunyeto na anche pa po voluntad ng subiran que o Dios patuloy cual ng diabo ng mente que subida. Danke o Dios e poder diabo ka ministrar em sus casas de mente que. Danke o Espírito Santo qual dia de mente que. Danke o Dios que va cumprir que sangue de Cristo de mente que. Danke pa sabedoria e conhecimento que te encontrar de ganhar de mente que. Glória a Deus, Senhor, o Deus, Tata de autoridade e poder que oração não dice o Deus, Tata de llega na voz, Tata Manolo Tushi, danke o Dios como está ministrando de mente que vos subir en su casa, bendicionamos a Abraham, Saya, comprendeu que estava do Deus Todo-Poderoso, que estava de Alfa e Omega, e o qual como começa nunca porque na mitad, en el nombre de Cristo Jesús, o Dios. Posicionava mestre em vida magada de marisca. Tanque tato, oh Deus, tata para sabedoria e conhecimento que te encontrar. Tanque para suyunan turco de éxito e prosperidade. Tanque, oh Deus, tata sangue para ser derramado e sair calvário. E llagan de Cristo Jesus, caminho de direção. Tata que te recibe algo novo de vos. Em nome de Cristo Jesus, marisca, potá, bendição, aleluia. Glória a Deus, tata, nós sabemos que nós somos Mirna Brown. Glória a Deus, tata, tanque, Senhor. Danke, Tata, oh Deus, para vir Mirna Brown, de me indique da Mirna Brown, Tata, oh Deus, Tata, é 5 de janeiro de 2026. Já não é que Mirna Brown, guiador e o Espírito Santo, vindo conosco em unidade, no acordo, Tata, engrandecendo o nome, na futuro, honor e glória, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, oh palabra, oh Dios, Tata, oh palabra que vira vivo aquí por tu yugo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, danki, con Mirna Brown, na vinha sata, meu Dios, oh presencia, da su pan de cada día, turmenta, Señor, oh Dios, promecas y turcos, e tengo bem de delante vos, Señor, oh Dios, engrandecendo vos nombre, na futuro honor y gloria, vos, oh Dios de poder, vos, Dios grande, Porque Dios Todo-Poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, ministrar en la mente aquí. Mira na você tanto bom, você na bopia na bopia você de momento que em el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tan quitada. Mas Deus tan quitada para vir na Brown. Danke, Señor, oh Dios, para vivir na suyuna mística Tania. Danke para su nieto, danke, oh Dios, de la historia, algo nuevo sucede. Bendicionar, botar, Señor, oh Dios, semente que, oh Dios, Mirna Brown, cubrir que sangre de Cristo completo. Bendicionar, Señor, oh Dios, en ay que sai da pipe, para todo lo cual no como comenzar en su vida, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, toma lugar, Señor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, cada un plano, oh Dios, cada un pensamiento, lo ves, que también viva vida de Mirna, en el nombre de Cristo Jesús, tengo que ser condenado, tu dolor, tengo pai, tu coso, Dios, contra Devo cinco vai para vir na Brown subir da bendicionado salvado em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, Mirna, bote dia bendicionadamente aqui, palavra de Deus, abrir a pipa, onde posicionar su mesmo tempo vida, receber o qual que Deus tem pavo de mente, que papo que dentro papinha, é apresentação, é presença de Deus, está caminho da botai nana, hanga da sua vida, é cielo da brimir, na papi com Deus, Deus que tende você, Deus que tende turcos reboboca, aleluia. Papi com Deus, para Deus é caminho ministrar de mente que leva vida, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, aleluia. Bendicionado também na de mente que aleluia. Glória a Deus, mirna um dia tremendo, tanto bendição, aleluia. Glória a Deus. Thank you, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sí, Senhor. Muito tremendo, tanto bendição, aleluia. Glória a Deus. Sí, Senhor. 1000 po kayo na bubanda lens, 10,000 na bubanda lens, mirna. Nada mais superior que se acabou para sombar. Botinha autoridade. Tantuta pai bopia. Aleluia. Glória a Deus. Nathaniel Tillman, botei. Aleluia, Natalie Belioso. Gloria a Dios, aleluia. Thank you, Dios. Thank you, Dios, para Natalie Belioso também. É 5 de janeiro de aluno de 2026. Natalie Belioso também, Senhor, oh Deus, sa, oh Deus. O tabo de prioridade subir. Sa, Senhor, oh Deus, date su pan de cada dia da boa presença, junto com o ser humano em unidade, ministério, muita bendição internacional, de turma inter, nos tem, Natalie, bota welcome, aleluia.
Thank you, Señor, oh Dios, por palabra que mira, pipo de vida Natalia, guíe, o Espíritu Santo, que guíe de mente, que le un tu conos, va engrandecer el nombre, nabuturo, no de gloria. Peticionamos a Natalia, mente, que romanam, la que nos menciona el nombre de Natalia Belioso, junto de unidad y delante del trono de Dios. Thank you, Señor, oh Dios, por vida de Natalia Belioso. Thank you, Señor, oh Dios, por vida de ser querida, Señor, oh Dios, por voluntad de su vida completa, oye. Ella ni wari fresco, novo, que 5, que Señor, ya luna aqui, em 2026, que Señor, oh Dios, por país delante, oh tata, posicionado mesmo, queria subir a pé, tata, para fazer caminho, oh Deus, tata, caminho tremendo, caminho bendicionado, glória a Deus, tata, nada liberioso, mente aqui, oh Deus, tata, Deus, sua misericórdia, Deus, sua compaixão, tá limpo, de novo, maneira para escrever, de book de Lamentação, capítulo 3, versículo 22 com 23. Glória a Deus, date a palavra de Deus, saber aqui, poder vir nessa litada, ministrar sabedoria, ministrar conhecimento, o mistério do Evangelho, ó Deus, profundidade da palavra ser revelada em sua vida, em nome de Cristo Jesus, nessa liberioso de mente que cobrir completo que sangue precioso, ó Deus de glória, sabedoria e conhecimento, ando está subindo caminho de botar na telinha, é presença de Deus está caminho de botar aí, pessoal, nós temos unidade, acordo, a palavra de Deus está vista caminho, todos os três está, e não o Espírito de Deus está caminho de botar hoje na telinha, bendicionar, botar de mente, cabala de Deus, cabira pipa, ministrar, e é caminho da mãe, não pode chegar de nome de Cristo Jesus, na telinha. Sentece, botar, bendicionar, botar, dia que um dia tremendo, então bendicionar, tem tudo na Senhor, aleluia. Você querendo bendicionar, você tem a sombra do Espírito de Deus, Pai, por delante de cá, para cumprir com tudo o qual você tem social, Deus vai para mim, como cabal, aleluia. Glória a Deus, siga boa sua oração, você vai céu para abrir. Deus que tende tudo o qual que saca, para sair pelo mesmo boca, aleluia. Glória a Deus, tata, tanto Deus por nosso irmão, Nathaniel Tillman, aleluia. Nathaniel, aleluia, bendicionado da 5 de janeiro de 2026, saluna Nathaniel Trempang. Oh, Tato, tú conoces delante del trono de mi presencia, Señor Dios, engrandeciendo mi nombre, na futuro honor y gloria. Tato, oh Dios, por su prioridad en su vida, la tu costa en su vida, en nombre de Cristo Jesús, Señor oh Dios, y me que oh Dios, ministrar poder, ministrar gloria, ministrar gracia, ministrar tu costa, y me que tata, bendicionar, Nathaniel Tillman, me que palabra de boca mira vivo, algo nuevo que sostener, oh Tata, vos poder glorioso, vos poder grande, vos poder, oh Dios, Tata, camina, mande, nunca llega, você llega, bendicionar Nathaniel, vamos Dios, tanque romana para Nathaniel Tillman, nuestro hermano de Vladimir, tanque Señor, oh Dios, papi de Nathaniel Tillman, tanque papi de su tata, su mamá, su rumana, tanque para su casa, tanque para su trapo, tanque, oh Dios, por gloria de abrir su vida, tanque, oh Dios, que está caminando de un camino de bendicionar, tanque, oh Dios, tata, o Espíritu Santo que te guíe, tanque para sabedoria e conhecimento, tanque, oh Dios, tata, coração como do me, que estimavo, Senhor, oh Deus, bendicionar Nathaniel Tillman, oh Dios, me integridad, Nathaniel grita, yes, aleluya, gloria a Dios, tata, sabiduría, conocimiento, oh presencia, turcos de abre me integridad, en nombre de Cristo Jesús, Nathaniel, bendicionado, para firme con Dios, pues Dios te amamos, aleluya, gloria a Dios, Nathaniel Tillman, nuestro más estimado, bendicionado, oh Dios. Glória a Deus, Tata. Thank you, oh Deus, por nosso irmão Nathaniel Tillman, tu conosco mente aqui. Recebi o qual que Deus tem para Nathaniel, mente que tu mente bendicionar. Thank you, Senhor, oh Deus, nosso irmão, oh Deus, está tremendo. Nathaniel Tillman, está bendicionar, aleluia. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendicionar, tá, Romana. Romana, Deus está bom, não? Deus está bom, passou me ano que é 2026 aqui. Deus também lá nós compreender o picos passou Deus mostra a mim que o profeta acaba e aí aqui costa novo então o testemunho lo vai ter passou nós está para lim nós está para fiel nós tem turmento mas nós acabou que nós vai mais profundo nós vai começar a ministrar mais profundo amém glória a Deus para sombra esse é Deus que aleluia glória a Deus
Nuestro manang tremendo nos turta. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, thank you, Señor, oh Dios. Natalie Belioso. Welcome. Bendicionar, hermano. Natalie Belioso. Bendicionamos, Natalie. Aleluya. De presencia de Dios. Junto con nosotros. Con Show Aruba Boneiro. Ministério Mita Bendicionar, Humana Internacional Iglesia. Tur nostro, humana. Próspero. É aqui. Hope e prosperidade. Hope e éxito de tudo lo qual no curumana nga. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Mo palabra na tremendo, Tata. Mo palabra na bendicionar, Tata. Thank you, oh Dios, por nos cada ser querido de nós. Kuta dormir ba cama, kung porlante di dolo. Tata, oh Dios, kuta de hospital, kuta de workplace, kuta de bayardas, kuta na casa limitada, em nome de Cristo Jesus, nos também junto. Tem acordo, Senhor, oh Dios, para decretar e declarar sanação tomar lugar. Quitado, Deus cobrou derramava sangue de cada um, de cada subida, de cada situação, cada caminho da cunanta, Senhor, oh Deus, uma palavra chega agora que, Senhor, oh Deus, e posicionar e ter liberação de la vida, em nome de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, Senhor. Gloria a Dios, Tata, bendicionamos, Dios de gloria, oh Dios, cada lo tengo, pai, tengo, baila que culpa en cada órgano, no está bien con el espíritu de diabético, de mente que tengo, baila que culpa en sangue de Cristo, espírito de diabético que estróbero humano de funcionar, no está bien con el espíritu de artritis com atropos, maleza de hueso, em nome de Cristo Jesus. Tenho pai lá que culpa não. Nossa declara sanação. Leva cada culpa. Tá nos tapim contra os perigos de migrana. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus, a cabeça que mente da território, do terreno e a palavra de Deus. Em nome de Cristo Jesus, espírito de migrana, tenho pai, nos declara sanação. Aleluia. Cada espírito de dor e cabeça com migrana. Nome de Cristo Jesus, tem que pai lá que culpa não, aleluia. Glória a Deus, nós também com o espírito, oh Deus, trata de cada operação, cada romana, em nome de Cristo Jesus. Sanação. Mas o Deus está doctor. Tua operação, tua kleine ingreep que ser assim, em nome de Cristo Jesus, recebemos a nação de mente aqui. Ué, você está não tem a boa culpa. Ministério me também diz na sua para tu romano tem zeta, você tem zeta, você. Em nome de Cristo Jesus, para você receber a nação de mente que aleluia. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, é mente que Senhor, oh Deus, nós também com tu órgão não. Maleza de coração, em nome de Cristo Jesus, tu coração não vai funcionar em perfeição, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, Tata, thank you, Deus, por nosso irmão, oh Deus. Tudo lo de pia, tudo lo de braça, tudo lo de ovo, tudo lo em nome de Cristo Jesus, cada com contatente de bom não revira tudo, nossa lanta contra o espírito de muda, nossa lanta contra o espírito de dor, em nome de Cristo Jesus, as nosso irmão, tu livre. Mente que tu mente tremendo, mente bendicionada, o mente caminho da palavra de Deus, está ministrado, Deus está com Cristo Jesus, está caminho da botai. É sangue que se derrama de Calvário, a purificar o caso, purificar a vida, para estrondor de abo. Pai de video yun ko bonito ng resibilo kwal ko Dios timpabo, aleluya. Shairon yanga, bendicionabo, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, emente ki, oh Dios, de gloria, bendicionada, Shairon yang, oh Dios, tata, kabing emente ki 5 días ni wad, 2026, ya luna, Señor, oh Dios, aprendo su ay, Señor, oh Dios, con oración, aprendo su ay, oh Dios, tata, como prioridad, kuta abo, aprendo su ay, oh Dios, junto con tu hermana, Tenha presença, tenha unidade, um acordo, Senhor, oh Deus, como su pan de cada dia, a boa presença, Senhor, oh Deus, glória a Deus, lá que nós todos, menciona o nome de Shairon Yanga, diante do trono de Deus, tata, danke, Senhor.
Thank you, Señor, oh Dios, pamilya Sharon, Yanga, Sharon, welcome back. Oh, gloria na Diyos. Welcome home, hallelujah. Thank you po sa yunang, Señor, oh Diyos. Thank you po, bili su casa. Thank you po sa bili matrimonial. Thank you po sa ministerio. Thank you, oh Diyos, pa cada adorasyon que te toca y canta, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa sabiduría y conocimiento de ay nuevo que trucos fresco. Tata, oh Dios, Lamentación capítulo 3, versículo 22 con 23. Tata, bo misericordia, bo compasión, turta, novo, tata, turcos, novo. Thank you, Dios, per cammino di prosperidad y éxito como tiempo adelante. Thank you, Dios, por sabiduría como de profundidad y palabra, cuando se revelado en su vida, misterio del evangelio. Thank you, Dios, tata, que te bota a prioridad por mí, thank you, Dios, tata, que sangre completo, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, tata, con la voluntad de Dios, de que la quispa servimos del Espíritu de verdad, bendicionada como pastor de su casa, bendicionada, oh Dios, por palabra que mira vivo, bendicionada, oh Dios, tú lo cual no contativo, Señor, oh Dios, se me inte que tú me inte bendicionada, Sharon, Yanga, oh Dios, de gloria, autoridad y poder, Cristo te dembo, o por trapa, y con lebre que escarpión, ministra cae na bubanda ling, 10,000 na bubanda respiro, cerca bonado un poyeka pa sumay, Cristo te dembo, bendicionado ta. Thank you, oh Dios, por práctica en su vida. Thank you, Dios, para cada palabra que será papiada en su vida, oh Dios, tata, que la toman en iris de mina y putan en práctico. Thank you, Dios, tata, que humildad, Señor, oh Dios, de sabiduría más alto que tiene en Cristo, ante humildad, tamo de palabra vida, vivo de vida. Bendicionado ta, Sharon, aleluya. Bo família, Yanga. Tá bendicionando se mata na boneiro, todo caminho com nanta, aleluia. Bendicionado ta, Sharon. O yunang éxito e prosperidade. O vida matrimonial, éxito e prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. Todo lo qual que também, cada palavra, cada plan, cada mentira, cada coisa inimigo, em nome de Cristo Jesus, nascer condenado. Aleluia, palavra de Deus, sabia, vivo de movido ministrar. Glória a Deus, tato, sabia, pareciam floranos, Yanga. Aleluia. Peticionava, pareciam, de nome de Cristo Jesus, é poder de Deus, que está ministrando de movida de Siam. É poder de Deus, que ministrar de movida. Da quiabo de mente, que madrugar, que vou vir na boneiro. Bota na boneiro, pero a palavra de Deus, que está ministrando de espírito de verdade, que chega no momento que tem bocado de diabo para fazer uma oração conosco, tem unidade, um acordo 5 de janeiro 2026, Chaluna, promete de nos encontro de unidade, um acordo de oração, tata tanto Deus para os floranos. Yanga de mente aqui. Thank you, Senhor, oh Deus, para como prioridade de sua vida. Dá-nos presença, Senhor, oh Deus, que está supando de cada dia. Dá-nos tu menciona o nome de Serician Floranos. Temos oração diante do trono de Deus. Thank you, oh Deus, para Serician Floranos. Aleluia. Thank you, Senhor, oh Deus. Thank you para subir a vida de Yunang, su nieto, su casa, su ser querida. Boa vontade completa e vida espiritual. Aleluia, thank you, Deus, tata, por tudo, tata, que te cumprir sangue precioso. Thank you, Senhor, Deus, para sabedoria, conhecimento, profundidade, revelar sua vida. Thank you, Deus, para mistério de evangelho. Thank you, Deus, para misericórdia, para compaixão novo. Thank you, Deus, tata, oh Deus, para vida e saúde. Thank you, Deus, e que bota paz delante, oh Deus, que tem um tremendo do bendicionante. Thank you, Deus, é vontade, é completo de chave. Thank you, Deus, cobrir que sangue, oh Deus, o caso completo. Thank you, Deus, tata, para receber, aceitar, ministrar de momento que preciamos, ainda tendo casa, cheiro está abrir, ainda está subindo, vale a pena Deus, passamos nós tudo de um acordo, nós tudo mencionamos o nome de nossa oração, vale a pena Deus, para Deus temos, Deus sabe tudo coisa, mas Deus que tem tudo coisa, sale de boca, dizem fulanos, vale a pena Deus de momento. Vou, relação íntimo com Deus, agora que vou só com Deus. Papi com Deus tem de necessidade, para Deus pode caminho de ministrar de vida, para Deus pode chegar caminho, nunca não pode chegar, e não Deus que chega a ver, em nome de Cristo Jesus, Cristiano, tremendo, cobrir que sangue, calando de sombra, dia bendicionado para nosso irmão, aleluia. Bendicionada, ronti bonabonere, completo de família, Yanga, Wanga, Dor, Tomacase, Wenclar, Dor, bendicionada, aleluia.
Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Señor. Por nuestro man Ruth Mila Pers, botei. Gloria a Dios. Bendición a Señor, oh Dios, a Ruth Mila Pers. Emente que Señor, oh Dios, junto con nosotros tenemos presencia, engrandeciendo por nombre, tan futuro, honor y gloria, por Ruth Mila Pers, comprender esa, por de Dios Todopoderoso, por de Alfa y Omega, y lo cual todo comienza nunca un poco en la mitad, en el nombre de Cristo Jesús, Ruth Mila Pers, que ya adoremos Espíritu Santo, es 5 de januario 2026, ya luna, oh Dios, Tata, aprende ahí, es saco de unidad, un acuerdo de un poder, Ruth Mila Pers, pues você tá bom ter, na culpa, aleluia, em nome de Cristo Jesus, aleluia, thank you, oh Deus, por tua presença, thank you, oh Deus, por tua glória, thank you, oh Deus, por costa, obviamente, que Senhor, oh Deus, os mil pessoas junto conosco, engrandecendo por nome, na votura, honor e glória, oh Deus, você sabe, é poder do diabo, thank you, banhamos, Deus, thank you, Romana, Deus, thank you, para pedir mil pessoas. Thank you, Tato, Dios, por pedir su yo, su nieto, su ser querido, tu Señor, Dios. Thank you, oh Dios, por voluntad completa de movida, Señor, de su vida, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, lo cual como comienza nunca poco de mitad, Señor, oh Dios. Bendicionado, Ruth Mila Persemente, que Señor, oh Dios, tanto su ayuda, bendición, su casta, bendición, de que está. Thank you, oh Dios, por tu dolor, tu lágrima, botinan de bomán, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por voluntad de abejaña, que, oh Dios, todo me lo que te sanación, limpio, do poderoso. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, emente que vou poder estar tremendo, emente que vou poder estar grande, emente que, Señor, oh Dios, Ruth Mila Pers junto conosco, Dios, boa vontade, vou poder turcostear, Señor, oh Dios, posicionar em sua vida. Thank you, oh Dios, tá onde que tá, porque, Señor, oh Dios, tá algo novo está sucedendo. Pronto, cielo tá bendicionar sua casa, tá bendicionar, oh Dios, angelando sua vida, oh Dios, papena Dios, para Dios, tende vos, Ruth Mila, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionado tá, Ruth Mila 20, que aleluia, glória a Deus, sim Senhor. Ruth Mila Pers, recebilo qual que Deus te paga de mente, um momento tremendo, um momento glorioso, um momento bendicional, aleluia, glória a Deus, sim Senhor, oh Deus, aleluia, thank you, Tata, thank you, Senhor, oh Deus, aleluia, glória a Deus, sim Senhor, aleluia, yes. Tremendo Deus está, irmão. Aleluia. Mente que tu mente glorioso, mente que Deus está mostrando-nos sua vontade tremendo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Yes. Coração limpo. Ai, não, porque ai, que novo, outra coisa limpo, irmão. Aleluia. Limpo. Glória, aleluia. Yes. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Crispin te bendiciona. Sternberg también te bendiciona. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Melda Sofia, nuestra hermana semana. Se repite mais junto conosco que damos. Gloria a Dios. Thank you, oh Dios. Thank you, Babidi Imelda Sofia de mente aqui. Bendicionate Imelda veramente que tá dando palavra que posiciona a cabira pebo e tá tomando posição na sua vida. Glória a Deus, Tata. Thank you, Senhor. Thank you, Senhor, oh Deus. Imelda Sofia junto conosco, Tata, boa vontade, boa palavra cabira pebo. Algo tremendo que sucede em nome de Cristo Jesus. Imelda Sofia de mente que junto conosco, Tata, engrandecendo o nome. Na futuro, honor e glória, Tata. Thank you. Thank you, Senhor. Thank you, Senhor, oh Deus, cada palavra de boca vivo com algo novo que suceder. E Melda Sofia, Senhor, oh Deus, semente que saco é palavra de Deus da prioridade. Tata é presença de junto com os humanos, oh Deus, semente que, Senhor, oh Deus, tata su pan de cada dia. Tata nos menciona nome e Melda Sofia. Thank you, Senhor, oh Deus, para vir Imelda. Aleluia, Melda Sofia, bendicionado, tá. Thank you, para vir sa yunang. Tu nieto nang, pamilya Sofia complete, den Sir Peter May nang, Berk Altenar, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, abo, Señor, oh Dios, tata kaya email de mente que tata, oh Dios, diviniendo con tu ser humano, Señor, oh Dios, tata paso esa, oh Dios, que tiene un canal, Señor, oh Dios, para evangelio, para ser ministrar todo de che, y del turco taronte che, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, para sabiduría,
Thank you por conocimiento. Thank you, oh Dios, tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, ministra, Señor. Ministravo poder, ministravo gloria, ministravo gracia, ministra turcostiavo de subir en nombre de Cristo Jesús y melda. Bendicionavo da de mente que aleluya. Un día bendicionava Imelda, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por nuestro hermano Isaira. Isaira también, oh Dios, 2026. 5 de januário de luna 2026, Isaira, bendicionamos da Criador Espírito Santo, possamos saco da Deus, tem que vai prometo turco. Aleluia. Tata, thank you, Deus, para vir Isaira, wanga de mente, que ser guiador do Espírito Santo. Caminho, Deus, Tata, para palavra, Senhor, para vir, Senhor, oh Deus, Tata, para vontade, caminho, Senhor, oh Deus, para tudo o qual custico sos, Deus, oh Deus, tá abo, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Nós engrandecemos o nome, na honra e glória, a vontade que tenho continuar tremendo, oh Deus, de Isaira. Thank you, oh Deus, Tata, me inte que o Espírito Santo, oh Deus, está caminhando, está Senhor, oh Deus, para sombra, onde ele vos mestre, su mente, abre, esta corda de oração, esta corda de onde tu nos está, thank you, oh Deus, que tabo hace esse. Tabo hace esse, tabo guiando, tabo esse, nos tura hora aqui, de unidade, no acordo. Nós trabalhamos, Deus, gritando a Deus, thank you. Thank you, Senhor, oh Deus, para vir Isaira. Isaira, botei. Glória a Deus, thank you, oh Deus, para vir Isaira, oh Deus. Isaira, seu Yuna, seu ser querido, seu caso, sobre seu ser querido, oh Deus, tudo o qual você vai dizer. Thank you para seu trabalho, thank you, oh Deus, Tata, oh Deus, para a vontade de algo completo em sua vida. Thank you para sabedoria nova. Conhecimento novo, profundidade da palavra nova, thank you, Deus, para a vida espiritual, oh Deus, que está caminhando de um bom caminho, thank you, Deus, para a porta do turco abre, bendicionamos a Isaia, mente que tu mente tremendo, o mente glorioso, o mente caminho da palavra de Deus, está viva, do ministrado em vida, thank you, Tata, para a profundidade da palavra, thank you, Deus, mistério, thank you, Deus, Tata, oh Deus, no misericórdia, para compaixão, novo, thank you, Deus, caminho de tal, Tata, bendicionamos, Espírito de Ava, está ministrando, é palavra de vida vivo, algo que está sucedendo em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Ministrar, Senhor, oh Deus, ministrar a profundidade, ministrar o conhecimento, ministrar a palavra, ministrar algo de vida em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória. E Sária Wanga, vou ter um dia tremendo, vou ter um dia bendicionar, vou ter um dia que a minha palavra de Deus está ministrando de vida, ai, novo, turcos, novo, tá, vou ser querida, vou não te bendicionar, vou ser querida, bendicionar, turco, te ronde, vou. Está bendicionado, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Thank you, Señor. Thank you, Tato, oh Dios. Tate, palabra de boca vida, vivo, algo nuevo que sucede en el nombre de Cristo Jesús. Recibirlo para algo Dios tiene para avisar. Caminando en sombra, botayo, año aquí, está costando nuevo. Que vou perseverar en tu conozco, por conocer Dios más te cerca, a ver más cerca de Dios, aleluya. Bendicionado a Isaira, en el nombre de Cristo Jesús. Un día bendicionado, aleluya. Retorna, Señor Isaira. Dios te amamos. Oh Dios, nos también con nuestro man. Marisa hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios. Mira Marisa de mente aquí. Tato, oh Dios, Marisa hoy. Bom año. Aleluya. Marisa hoy también junto con nosotros, Señor, oh Dios. Tato, oh Dios, Tata, Marisa hoy junto con nosotros. En la mente que Tata engrandeciendo buen nombre. Na futuro honor y gloria, Señor, oh Dios, por saber de Dios y poder. Saber de Dios, lo cual como comienza nunca porque de la mitad, aleluya. Gloria a Dios, Marisa, oh Marisa, que ya adore el Espíritu Santo, junto con su hermano, el ministerio y mi bendición, en unidad, mi acuerdo, Tata, engrandeciendo por nombre, na futuro honor y gloria, oh Dios y gloria, aleluya. Bendicionata Marisa, Abraham, de Marisa, hoy. Marisa, hoy de me integridade, junto conosco, temos presença, Senhor, oh Deus, Tata, a sombra essa, Senhor, oh Deus, que está botando su pan de cada dia, essa, Senhor, oh Deus, ora bem junto conosco, Tata, algo está sucedendo, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, me aqui, 2026, 5 de januário, que a luna, Senhor, oh Deus, promete diante de unidade, um acordo de oração, Marisa, essa. Thank you, Señor, oh Dios. Pan mencionar Marisa hoy su nombre de unidad. Thank you, Señor, oh Dios, por vida Marisa hoy. Thank you, Señor, oh Dios, por vida su Yunan.
tu nieto ng tu ser karinan tu Senhor, oh Dios, Tata, turkutaron ti Dios, Senhor, oh Dios, o voluntad completo de su vida. Thank you, oh Dios, Tata, para sabiduría y conocimiento. Thank you, oh Dios, el camino que está caminando, corriendo, oh Dios, para allá, camino de gloria. Thank you, oh Dios, algo no pasó de mente aquí. Peticionata, Marisa, hoy de mente aquí, Señor, oh Dios, Tata, camino para sabiduría y conocimiento. Peticionata, Señor, no su nieto, no tu, oh Dios, que te recibe algo nuevo. Dore canal, que te abre torte, Señor, oh Dios, para llegar a ser caché. Peticionata, Señor, oh Dios, Tata, de sangre nuevo, es sangre de Mesías que se cubrir. Oh Dios, Tata, bendicionar Marisol, Tata, de palabra de boca viran people. Tata, oh Dios, que está ministrando de su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, Tata, mente que tu mente bendicionar, aumenta poder, aumenta de gloria, aumenta camino por palabra, oh Dios, hay un camino, manden un poder, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Tata, ministrar, Señor, oh Dios. Ministramos gloria, ministrar lo cual nunca digo de su vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Bendicionada Marisa, ángel que anda en casa hoy, papi con Dios, por Dios tiende vos tem. Dios que tiende vos tem, Marisa, gritan a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, estaba comenzando el col, una nada de gente, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendicionada Marisa. Lang tabokano un tabosete, gritan a Dios, thank you, Tata, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, Marisa, un día bendicionada para vos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, así no es, Dios está bueno. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yes. Gloria, aleluya. Por eso hoy en día bendicionada para vos. Gloria a Dios, Tata, thank you, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, por nuestro man, rendolo senchi. Bendicionata, rendolo senchi de mente que por estanista, Señor, oh Dios. Por nos no mira nada de ainda, pero Tata nos está reza, nos hace oración, por nuestro man, rendolo senchi, oh Dios, un sanación completo, un bendición completo en el año 2026, que ya lunes aquí, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, aleluya. Bendicionado, Tata, rendolo mente que para la palabra de Dios, que mira, pebo, algo nuevo, tincusoso de tanque, Señor, oh Dios, pasayunan, su nieto, el poder, diablo, el gloria, Señor, oh Dios, turcos, diablo, en el nombre de Cristo Jesús, rendolo senchi. Bendicionado, Tata. Thank you, oh Dios, por sangre de Cristo que cubre boca, cubre vida, cubre turcos, oh Dios, Tata, que recibimos sanación completo. Thank you, oh Dios, que Dios está de doctor y motor doctor. Thank you, oh Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios, es tremendo. Bendicionado, Tata, rendolo, boyuno, como nieto, nanture, año aquí, dando éxito y prosperidad. Bendicionado, Tata, palabra de Dios, que mira más vivo de vos. Bendicionado, Tata, propósito que va a llegar allí. Bendicionado, Tata, como sacerdote, Señor, oh Dios, rendolo, senchamente aquí. E mente que vos tenés bendicionado, vos tenés tremendo tanque, Señor, oh Dios, e voluntad de vos. Curantolo, para recibir, Señor, oh Dios, que costa nuevo, costa de abo. En el nombre de Cristo Jesús, rendolo, profundidad de Dios, su palabra, lo vida más vivo de vos. En nombre de Cristo Jesús, recibir lo cual Dios tiene para vos. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. La palabra de Dios que llega de movida y transformaba, aleluya. Gloria a Dios y Señor. Está bendicionar en dolor. Familia Sencha, familia Stanista, familia Prudencia. Den completo, den enskede. Den Rotterdam, de Amsterdam, Alemania. Charo completo, aleluya. Está bendicionar en dolor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, por palabra tan tremendo, por palabra tan glorioso, por palabra tan grande, lo cual como comisar, nunca poder limitar, oh Dios, de gloria, aleluya. Bendicionar, aleluya. Me inter que romano, guarda, baile por YouTube, bota en ministerio, me te bendicionario por YouTube, anto subscribir, amén. Subscribir para alguien que no está completo, aleluya. Gloria a Dios, bendicionar. Bendicionar idioma papiamento, nos Islam, antiano nantur,
na ulan, Tata. Thank you, oh Dios, para cada anciano, cada tata, cada mama, Señor, oh Dios, Tata. Usted vive una vida de desorden, Señor, oh Dios, desorden en la vida. Cada casa, Señor, oh Dios, con un vida de desorden, desorden en la casa, Tata. Cada casa con desunión, unión, oh Dios, Tata, para nantam, tu movimiento con nos, de oración, oh Dios, camino nuestra ministra, camino nuestra parte, camino por palabra, camino por oración, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, mente que, Señor, oh Dios, está bendicionado, camino por palabra, ser ministrado, oh Dios, y es un camino mandando en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Thank you, Tata, oh Dios, Tata, para cada un Tata kung may kasi, hindi ko diniba kaya. Cada un mama kung may kasi, oh Dios, kalakan ayunan ng so, oh Dios, di gloria. Ta misericordioso con nam. La que palabra, oh Dios, llega, oh Dios, Tata, de la vida, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, oh Señor, oh Dios. Ministra, oh Dios, de oración, que en cada un casco de necesidad, cada un casco que cae cada un caso, Señor, oh Dios, que no conocemos presencia, oh Dios, la garantura, oh Dios, Tata, y un toque especial, de un tour bien mainta, para recibir una oración, Señor, oh Dios, Tata, oración de poder de agua, oración de camino para ministrar, tortinos, Señor, oh Dios, un canal de libertad. Tortinos y llega camino, Dios camina algo nuevo, tengo que suceder. En el nombre de Cristo Jesús, semente que Señor, oh Dios, nos te llamamos, oh Dios, como ángel lang campana acaba, de tu situación ahí, como ángel lang llega acaba, de tu situación difícil ahí, camino, mal comportamiento, del nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de ese comportamiento, de ese paz, la abo, Dios, la abo ministra, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Peticionamos, Señor, mente que tu mente tremendo, un mente glorioso, un mente camino por palabra, oh Dios, hay un camino, oh Dios, camino tapo, mente gente, en el nombre de Cristo Jesús. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, oh Dios, Tata, abas a turcos. Abas haciendo turcos de mente que, Señor, oh Dios, nótanos. Thank you, Señor, oh Dios, por poder tan grande, aleluya. Sigue por ministrar de mente que yo soy, Señor, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, cada un, Señor, oh Dios. Cada que palabra, oh Dios, llega y ministra, aleluya. Aleluya. Permitir adoración ministrada en bocas. Aleluya. 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 Santo. Aleluya. Santo bota, Señor. Aleluya. Yes. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, poderoso bota, Señor. Poderoso bota, Señor, oh Dios, possamos botar organizar tudo. Abra dois tricos. Abra dois tricos, Senhor, oh Deus. É aqui. É aqui, Senhor, oh Deus. Nos tour, Senhor, oh Deus, está unido. Tem unidade, tem acordo turmente, Senhor. Para engrandecer o nome, ensalçar o nome, o nome, o nome de o nome, Senhor, oh Deus. Dá-nos mais sabedoria, dá-nos mais conhecimento, Senhor, oh Deus, para nos prosseguir. Para nos prosseguir, oh Deus. Oh Deus, siga ministrar. E algum caminho mande-nos por llegar em nome de Cristo Jesus, aleluia. Thank you, Senhor. Thank you, oh Deus, aleluia. Thank you, oh Deus, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia, yes. Permite a adoração ministrada em boca de vida. Guarda, bisa mo proimo ng partiye, bisa mo proimo ng conocinan dibo. Pini mainta pa nung sa si orasyon pa nang. Panostur, pa sombra humana, no sa quanto gente me este oración, no sa quanto gente situación difícil, pero ave mi gabisamo,
Amén que bisabo, la que no está junto de un acuerdo y gritan a Dios. Aleluya. La que nos turta de un acuerdo y gritan a Dios, para la voluntad de Dios continua. Amén. Gloria a Dios. Para sombra, unta para nossa oração, é poder de Deus que tem que ministrar todos nós. E Ele caminha, manda em banheiro, amém. Oração é poder de Deus que tem que ministrar todos nós. Ele vai aprender que somos nós, da ajuda de Deus. Para nós, Deus vai botar para o papel todos nós. Tudo isso não conhece Cristo, amém. E por Alberto, bendicionado, tá, aleluia. Mensajero de Cristo, kabay ke trabaho na kurso, kabay kultura apostol lang kultura ng kutate, tata bendisyon na, mandi makomprende, aleluya. Matende po mensaje, ta bendisyon na, gloria ng Diyos, aleluya, Romanang, kating tanto apostol, kating pari Roman di nos, kating na kabay, ministrado ng rodo, na kurso, mandi makomprende, ta bendisyon na, amen, gloria ng Diyos. Aleluya, amén, tremendo, até hermano de mí está tremendo, aleluya. Sí, porque no se mantienen en tu oración también, amén. Gloria a Dios, hermanos, nos turta román, un cuerpo tiene román, un cuerpo tiene, entonces nos turta tiene uno, también de unidad, amén. Gloria a Dios, está tremendo, aleluya. Thank you, Señor. Thank you por palabra, thank you por voluntad, thank you por costa diablo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Señor, oh Dios, qué bomba está, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, que nos cada un anciano que está ron parte del mundo, que está en cualquier que será de prisión. Tata, oh Dios, tata ko asintinan ang so. Ku ahabring ay 2026 sige como preso na South America, undo ko nanta na Venezuela, undo ko nanta, oh Dios, na Amerika, na China, undo ko nanta. Oh Dios, de gloria en el momento que Señor oh Dios nos tapini junto, Señor oh Dios, delante del trono, Señor oh Dios. Vayamos a que Señor oh Dios, Tata. Vayamos a que Señor oh Dios, Tata, oh Tata, en el nombre de Cristo Jesús. Vayamos a que Señor oh Dios, por palabra y por voluntad, ser continuar. Algo nuevo, diablo, soso de Señor oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, se me indique. Emente que Señor oh Dios nos está bien con nuestro hermano Toro Dios, puta cerrado en vuelta land, Señor oh Dios, tata la cabo ángel ng taon tukunawoki. La cabo Dios, tata espíritu diabo ministrado en vida por aquí. Tata oh Dios, na ng porta preso, pero po Espíritu Santo, oh Dios, si talaga ng sinti kunan ng paz y ng tranquilidad, nuestra reza peyo pa shalom. Oh Dios, nung tukulang awar kita, oh Dios, panampupira ng karawan na lala, itata intimo encuentro kubo, intimo relasyon intimo kubo, Dios, kaya orasyon ki, llega camina en man de Dios. Aleluya. En man de Dios ministra. El poder de Dios ministra, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendicionado ta, Señor, tata, danke. Danke, Señor, oh Dios, aleluya. Bendicionado ta, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Palabra de Dios está tremendo, y poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Dios, que te va a ministrar. Aleluya. Sí, mi hermano, tremendo, como te sube, querido. Tu costa clapa boca, aleluya. Tu costa reglapa, bo. En nombre de Cristo Jesús, no se bota tu cosa en oración, Papa, aleluya. Tata, thank you, Dios. Thank you, Dios, por mensajero de Cristo, está viniendo Holanda, oh Dios, por te pase trabajo de abo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria.
bendicional está, Señor, oh Dios, camino por palabra, lo posicionar en su vida y algo nuevo lo sucede en su vida, en nombre de Cristo Jesús. Tata, abre puerta que pone su camino de queda, la cada camino que tengo que predicar, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, cada camino que tengo que predicar, oh Dios, obvio Dios lo dobla. Tu lengua lo confesa con buen Dios está. Danke, oh Dios, Espíritu Santo de Abu, que te guía me de Cristo. Orei gulanda que tem um caminho da pompe queda, tá? Danke per porta como lo abre pe. Danke per porta como lo abre pe. Caminho que le queda, Senhor, oh Deus, que lo tá bendicionar e vou angana lo campa na ronde de pedir, Senhor, oh Deus, onde que vai, onde que chega e onde que predicar lo tá bendicionar. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus, irmão, bendicionar botar. Aleluya, gloria a Dios, nuestro de Dios de movida, tremendo, sí Señor, ministrar Señor oh Dios, aleluya, sí Señor, gloria a Dios, thank you Dios, papi parcial, aleluya, gloria a Dios, thank you Dios, por nuestro man de Drachten. Papi facial unto conosco está tremendamente aqui, Senhor, oh Deus, é um momento bendicionar, um momento glorioso, um momento poderoso, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Tata, thank you, Deus, para papi facial subida, Senhor, oh Deus, Tata, é 2026 que já luna, 5 de januário, Senhor, oh Deus. Papi parcial, abre aí, Senhor, oh Deus, tempo presença. Abre aí, Senhor, oh Deus, data para o pão de cada dia. Junto com o ser humano, oh Deus, data em unidade, um acordo, oração, nós te chamamos, danke para poder, Espírito Santo. O aguiabo, papi, oh Deus, por dia, né, que, oh Deus, o abre, bom, aí, bendicionar. Danke, Tato, oh Deus, por glória. Danke, oh Deus, por poder. Danke, oh Deus, por graça. Danke, oh Deus, por turcos diabo, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Bendicionata, papi parcialmente quitata, caminhando conosco, Senhor Deus, Tata, engrandecendo o nome, para futuro honor e glória, nós todos juntos, tem acordo, Senhor Deus, grita na Deus, Tata, danke, Senhor Deus, abrir papi parcial. Danke para a família parcial completa, danke para a glória e para o poder de graça, danke, oh Deus, para o seu nang sunyeto ng êxito e prosperidade em ano novo aqui. Danke, oh Deus, e glória de abo, danke, oh Deus, bendiciona a papi parcial tademente aqui. Danke, oh Deus, Tata, para sabedoria e conhecimento novo dentro sua vida. Danke, oh Deus, para sua oração, oh Deus, que também mais profundo como. Danke, oh Deus, para a presença, o que caminha está dentro da sua casa, a relação íntima que tem como. Danke, oh Deus, ángeles que subiram dentro da sua casa. Jesus está presente, caminho de botar pop, peticionar, botar com a meditação de meu coração. E cada palavra que está saindo pela boca para engrandecer Deus, o nome de tua glória. Está chegando no toche delante do trono, aleluia. Danke, Senhor, oh Deus, por pop. Porque sangue de Cristo aí aqui, Senhor, oh Deus, atrapou. Como começa de pop subir, oh Deus, nunca, oh Deus, tato, tenho que continuar em perfeição. Tanto, oh Deus, com tudo lo tenho, Pai, tudo lo de espírito, tudo lo de culpa, oh tato, tudo órgano de pop lo funcionar em perfeição. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendicionar pop, tá, oh Deus, com dor de llaga de Cristo Jesus, sangue. É sangue precioso que chega dentro da sua casa, dentro da direção, é, oh Deus, que recebi sua sanação em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Bendicionava a papi mente que tu mente tremendo, o mente glorioso, o mente caminho de papá, é palavra de Deus. É palavra de Deus, oh Deus. Que chega papi de profundidade de vida. Ministrador de boa papi, ter envidia para uma companhia tunang, é para facial completo. Tudo que vem ser acabou, tudo que está onde vou ter contato com ele, todo dia tem que dobrar. Tu linda tem confessa por sobre o qual que Deus está fazendo de movida. E glória, está para sua glória manifestar, papi. Bendicionar, botar, papi, é autoridade de Deus tem movida. Bendicionar, botar, papi, que nunca lo botin tocar de boca. Bendicionar, botar, papi, de mente que você está bom ter. Você tem isso a bom ter na corpo, caminho de botim bodolo, te bom ter, bendicionar, casca, papi, aleluia, glória a Deus. Bendicionar, botar, papi, nosso mente que dia bendicionar, papo, é 5 de januário aqui.
Chalune que un simang bendicionaba mundo kubo llega. Mundo kubo llega bot un bendición. Quem ko papi kubo. Loris un palavra de sabedoria de conhecimento. Aleluia. Bendicionaba da propriamente que glória a Deus. Um dia bendicionava o nosso máximo. Aleluia. Sim, Senhor. Glória a Deus. Glória, aleluia. Yes. Aleluya, sí Señor, oh Dios, tremendo. E mente que tu mente, oh Dios. O mente que Dios está ministrando. Permite a adoração ministrar. Llama Dios, tanque para tu cosa, aleluya. Con vos time. Gloria a Dios, sí Señor, oh Dios, aleluya. Oh, laga Dios, llenabo com sabedoria, llenabo com conhecimento, llenabo com tu coisa que diz aleluia, para conhecer Deus mais de cerca. Ei, Deus está tremendo de mente aqui. Recebê-lo para que Deus tem para aleluia. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Irabacete. Aleluia. Banque, aleluia, sim, Senhor. Oh, Santo Deus. Deus está sendo bom, andou tremendo, humana. Bendicionar. Oh, Tata, thank you, Deus, para Russell, Cecília. Russell, glória a Deus, Tata, bendicionar. Bendicionada, Russell, Cecília, que vem junto conosco, de mente, que Senhor, oh Deus. Thank you, Senhor, oh Deus, para o Espírito Santo, que guia Russell, Cecília, junto conosco, de mente, que junto conosco, temos presença. Thank you, Senhor, oh Deus, Russell, Cecília, que obedece isso mesmo. A palavra, vou vir a people em subida, Senhor, oh Deus, e chega, oh Deus, e chega, temos presença, Senhor, oh Deus, junto conosco, tem unidade, acordo, humana, tem o nome de Cristo Jesus, lá que nós tu mencionar, tem unidade, acordo, em nome de Russell, Cecília, diante do trono de Deus. Thank you, Senhor, oh Deus, para vir Russell, Cecília. Thank you, Deus, para a vida do ser querido. Thank you para o seu ministério. Thank you para a vontade de subir. E thank you para a sanação completa que tem que receber. O poder de oração, de unidade, de acordo. Tu jugo desigual, lo baixa para a sombra. Bebe tu pisa caminho, tu sofre está em nome do poder de Deus, tanto Russell. Caminho de botar o Espírito de Deus está em nome de Cristo Jesus, Tato, se mamo tanque para Russell, de ser no momento que tanque para o seu ministério, tanque para o ser querido, tanque a Deus para a vontade de subir, tanque a Deus para a sabedoria e conhecimento de mente, tanque para a profundidade e para a palavra que se revela de subir, tanque a Deus para o Tato, o Deus para o tanque a Deus para a misericórdia e a compaixão. Novo de mente que me parece que vem aqui, Lamentação capítulo 3, versículo 22 com 23. Thank you, Deus, é glória de Deus subir. Thank you, Deus, tanto o avô ministrar. O tata Russell caminho de botar aqui. É presença de Deus está caminho de botar aqui. Angra está subindo. É comunhão íntima que Deus tem com aqui. Papai é Deus. Deus sabe tudo coisa. Mas Deus que atender foi boca. Papai com Deus, pelo qual porque Deus assim. Tempo vida para cumprir, porque somos entre alfa e omega, e o qual que começa nunca porque na metade. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, de glória, Russell, Cecília, recebi a sanação que começa a tomar lugar. Nós decretar e declarar sanação de uma vida, Russell. Bendicionar, botar Russell, mente aqui. É mente que você quer estar bendicionando. Demos trabalho, você bendicionando. Onde que vou chegar? Cada palavra que o papai foi a boca, uma palavra de encorajamento, uma palavra bendicionar, uma palavra, ó Deus, maravilhosa, aleluia, em nome de Cristo Jesus, Russell. Recebi o qual que Deus tem para uma palavra tremenda. Permite Deus ministrar de mente que a sombra é sangue de Yeshua, é sangue de Yeshua que se derramado que se calvário que já ganham da aí na boca de Jeová Rafa da tempo caso. Permite Deus ministrar de moço quando cada biaco vos suple chofare algo tem que sosso de movida Russell. Botar bendicionar Russell. Aleluia. Glória a Deus. O ministério tudo costa bendicionar 2026 Pai, para o qual o Deus te baba de hop, cosputa, ei. Siga o perseverar em fé, para o caminho de Deus, que vai botar, aleluia. Glória a Deus, tá nos bem com ele de comprar, aleluia. Bendicionada, ele comprar, aleluia. Tanque, Senhor, Deus, para a vida de ele comprar, desde janeiro de 2026, caluna, 5 de janeiro, ele comprar
saco de Dios, la prioridad de Dios, el comprender, el ser guiado del Espíritu Santo, Señor. Papi, tú conoces unidad, un acuerdo, cada palabra, voluntad continua, en el coprar tu vida. Peticionada en el coprar, que Señor, oh Dios, camino por administrar, camino por palabra, camino mandando por algo no más suceder. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios, me indica que en el coprar, tú conoces, recibiendo por voluntad, recibiendo por poder, recibiendo por palabra, Señor, oh Dios, tata por somesar, en presencia de vos, Dios, su pan de cada día, oh Dios, camina, esa hora mi mente, sin que tenga unidad, un acuerdo, tata por la paz delante, oh Dios, para que un día éxito y prosperidad, tu cercanía, tu casta bendición, y lo en paz y shalom, aleluya. Van a mencionar el nombre de Enid Copra delante del trono de Dios, tata, tanque, Señor, oh Dios, tanque, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, por venir en Copra. Thank you, oh Dios, por venir cercanía. Thank you, oh Dios, tanto, oh Dios, por voluntad en su vida. Thank you, oh Dios, por su unión cerca de su trabajo, todo lo cual un diablo. Peticionate en el Copra, me integridad, recibiendo sabiduría, recibiendo conocimiento, recibiendo por voluntad, recibiendo tu cosa, diablo, en el nombre de Cristo Jesús, me integridad en el Copra, oh Dios, junto con nosotros, tengo presencia, Señor, oh Dios, para recibir profundidad y conocimiento, Señor, oh Dios, para recibir misterio de evangelio, en el Copra, presencia de Dios, está caminando por ahí, ángel, su vida, permite Dios ministrar de movida, papia con Dios, de momento, que es un momento que tu relación íntima, patin com ele, passamos nós tudo de acordo, permite explicar, mina, 2 of 3 tá, e vai falar, em não Espírito de Deus tá, Espírito de Deus tá, caminho da botar o que anything, em nome de Cristo Jesus, a família comprar completo, todo dia tenho dobla, tu lenga tenho confessor na mirabo, você é vontade de Deus a cumprir a movida, é glória a manifestar a movida, lo qual que Deus faz de movida, outros é incompreendível, em nome de Cristo Jesus, cada plancha inimigo, cada lenga, cada com tropeços, cada com desigual, porque vem em direção de ele, em nome de Cristo Jesus, semente que ele começa a anivar que nascer condenar, vem cada caminho da bendicionar inteira, que em nome de Cristo Jesus, aleluia. Bendicionava da ele, permite Deus ministrar de movida, Deus que tende turcos como que é assim, foi boca, Deus sabe turcos, mas que tende o papel na pessoa, era formar uma relação íntima com a mente aqui. Recibi lo cual Dios te va a venir. En el nombre de Cristo Jesús, está bendicionado. Aleluya. Naira, bendicionado de contar, man. Aleluya. Gloria a Dios. Vaya boceta. Aleluya. La conoce. Gloria a Dios. Thank you, Dios. Bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. Tata, para vida na era de casca de mente que, oh Dios, 5 de janeiro 2026. Bendicionar, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Bendicionada en el aire de casa, que viene un tucodón de mente aquí, Señor, oh Dios, tata. Para su pan de cada día, por presencia, Señor, oh Dios. Engrandeciendo por nombre. Na futuro, no hay gloria, por poder de Dios. Amor, en gloria de amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pepida. Pido, oh Dios, de na área de casa de mente, que Senhor, oh Deus, a palavra de boca vira vivo, algo novo que suceder. Na área de casa também está, Senhor, oh Deus, de 2026 aqui, já lunes aqui, 5 dias no ar, Senhor, oh Deus, que está, oh Deus, que te porta, essa água te porta, Senhor, oh Deus. Essa água te porta, Senhor, oh Deus, tá, abo, Deus, está pingando dentro, Deus, está ministrador, dentro do carro, dentro do Senhor, está presença, lo qual, oh Deus, tudo lo qual que te dá 2025, ok, 2026, obra porção, de nome de Cristo Jesus, mente que, Senhor, oh Deus, bendicionada na área da casa, de mente que está, junto conosco, poder glorioso, junto conosco, Senhor, oh Deus, está, para su pan de cada dia, junto conosco, também, a vossa prioridade, você, saco, te porta, evangelho, ministrador, de turco, terão, em sua casa, completo, para ter paz, shalom completo, Tata humana, vamos mencionar em nome de Raia de Castro, diante do trono de Deus, aleluia, Tata, thank you, Senhor, oh Deus, para vir na Raia de Castro, thank you, oh Deus, para vir em sua casa, Richard Martino, oh Deus, para vir de Castro, com a Martina,
Thank you, O Diyos, pasuyunang sunyeto na. Thank you, O Diyos, pagbilis sa lupa, sumama. O Diyos, paturo, O Diyos. Thank you, O Diyos, pagkiya mo Espiritu Santo de maintaki. Thank you, O Diyos, kung tamo voluntad, que palabra de boca pira pipo, kami yung kami naman din yung poyega. Bendicionar, ni aire de casta, Señor, O Dios, dado, Dios, de momento que, Señor, O Dios, dada tremendo. O Espíritu Santo tiene comunión íntimo con él. O palabra pira pipo, camino de ministrar. Tabo de sumo, Dios, da comisar turcos. Tabo, Dios, tabo de alfa y omega de su vida. O Dios, de gloria, tabo Espíritu Santo, da todo turcos. Tabo vai estilante forma tu caminho a pé. Tabo começar a formar, Senhor, ó Deus, thank you, ó Deus, com todo de Deus, Senhor, ó Deus. É palavra ali, pipo, e a de vida, Senhor, não consumindo, não. Com tu também lo ser transformado, Senhor, ó Deus, e cana de caminho de liberdade, Senhor, ó Deus, cana de caminho de liberação, Senhor, ó Deus, dado em nome de Cristo Jesus. Thank you, ó Deus, e mainta que, Senhor, ó Deus, ne aret na altura, no de glória, pois é glória de Deus, e lo qual por lo manifestar, ó Deus, tabo glória. Thank you, ó Deus, peanggal ng kerubin ko ta campanaron te lleva a proteger gloria. O sea, gloria a Dios, gloria a Dios, date mente que, oh Dios, ne aire de sus una su casunda que está, Señor, oh Dios, tabo poder, tabo gloria, que en que papi con el recibe una palabra de bendición,unda que llegó Dios lo está bendicionado en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, bendicionado está, Señor, oh Dios. Bendicionado te mente que tu mente tremendo, o mente glorioso, o mente poderoso, o mente que mi palabra de Dios está ministrado, Dios te Espíritu libertado, Dios camina en aire, hangul ta subiba en aire, papi con Dios. Papi con Dios, lo cual como que va Dios hace en aire de movida. Papi con Dios, para Dios tende fe boca. Papi con Dios, para Dios comprende tu cosa, Dios de gloria, aleluya. Una mujer bendicionada, bot un reina, bot un Esther, espíritu de Esther, de manifestar y movida en aire, para sombra, para perseverar, camino, oh Dios, camino, bon mira nada, pero vos así, tingue, cosputa y nana, transporta, y vos te llegan a paso, vas caminando para llegar más cerca de Dios. Bendicionado en aire, mente que el luz perfume de castra resplandecer y movida. Abo de castra que queda para, abo de castra que dice, sí, Señor, oh Dios, esa que te me intentan como gloria de ministrador de ami del tour. Aleluya. Un día bendicionado para vos, bocas completo, el shalom de bocas, el paz de bocas, el guía espiritual de bocas. Bota bendicionar, oración no se entender, y Dios está ministrado en mi vida, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Tremendo Dios está. Aleluya. Un día bendición, un año nuevo, tremendo bendición para una era. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Yes. Dios está bom. Nos estima Dios, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba Santa, alaba Santa. Alaba Sete y alaba Santa. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo Dios está. Aleluya. Haga Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Houve diferença. Ministrar, Senhor, oh Deus. Ministrar, humano, tu tremendo Deus está. Aleluya. Cannot, você. Glória a Deus. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Tata, thank you, Dios. Thank you, Dios, para Venezuela. Tata, com base ng liber. Thank you, Dios, por poder maravilhoso, Senhor, oh Dios, que escapa e tu reúne de boca de thank you, para palavra de boca de Bíblia. Thank you, Dios, Tata, como proteger-nos Israel.
Tata, oh Dios, como capitán de ejército, dapat arriba lamang, oh Dios de gloria, aleluya. Gloria a Dios, Tata, estamos por las turcos, Señor, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Thank you, Dios, Tata, pa paz, con lo tingri be isla be país Venezuela, oh Dios. Thank you, Dios, Tata, justicia, justicia, aleluya. Thank you, Dios, patabo, lo cambia turco, thank you, Dios, para prosperidad, con lo vínculo tingri be país be, aleluya. Venezuela es un lugar bendicionado, hermano. Aleluya. Thank you, Dios, para salvación. Thank you, Dios, para restauración. Thank you, para turcos. Thank you, Dios. Tú eres malhechorna, Señor. Oh, ser condenado en nombre de Cristo Jesús. Oh, Tata, la acabo poder. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Oh, Dios, sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Thank you, Señor. Oh, sí, Señor. Takatrucos de abo, Señor. Soso de arriba Venezuela, Señor, oh Dios. Thank you, Señor. Oh, Tata, thank you, Señor, oh Dios. Venezuela no está bendicionada. Tata, oh Dios. Thank you, oh Dios, con tanta de victoria. Ture chamales, tur, a ser condenado en nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El poder, Dios. El poder. Thank Señor, por presencia manifestada en Venezuela. Aleluya. Espíritu diablo. Aleluya, te amo, Dios. Él no puede hacer nada, Señor, te amo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. Cristo Jesús, te amo. Hace, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Abacambe turco, Señor. Es sangre vivo, precioso. Oh, Dios. Oh, aleluya. Humilde bendicionanos un 100% nos está. Aleluya. Nos Islanda glorioso. Gloria, aleluya. Yamaribe sangre. Es sangre. Aleluya. Yamaribe sangre. Aleluya. 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 Thank you, Señor, oh Dios, Tata. Paturi venezolano también kuta de otra isla kuta na América, na Chile. Turca meru kunata, Señor, oh Dios. Paturi na kutingani bay ng país back. Thank you, Dios, kung limpio terreno completo, Tata. Limpio terreno completo, Señor. Oh Dios, panampo bay ng país back. En nombre de Cristo Jesús. Ako nos llama de sangre, que purifica limpia terreno, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. 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 Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor.
Aleluya. Ora baba sete. Aleluya. Gloria a Dios. Taliba. Bible to pensa. Es un taliba de verdad. Aleluya, pastor. No está de Dios. Un Juan. Book de un Juan, capítulo 4, versículo 6, te pensa. No está de Dios. Es un no conoce a Dios. No te escúchanos. Es un está de Dios, está escuchándonos. Y así que nos está conoce Espíritu de verdad que te vive dentro. Aleluya. Então Deus te pensa em boca de Juan 5, versículo 16, que te escoge-nos, não nós escolhe, mas é escoge-nos. Amém? Glória a Deus. Para sombra, em boca de Isaías 55, versículo 8, esta pensa, para sombra, meu pensamento não está vosso pensamento não. E meu caminho não está vosso caminho não. Amém? Glória a Deus. Assim esta pensa também, luta, é bom luta. Em 1 Timoteo 6, versículo 2, luta é bom luta de fé. E gara é vida eterno, para qual nos aguardo chamar. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo taça, tremendo está, amém? Para sombra, essa que está nós, assim aqui, nós a conhecer é amor incondicional, Assoma, ela carga e cruz, demonstra amor que tem para nós. Assoma, Juan 3,16 pensa, porque ela estima nós assim tanto, ele entrega seu único eu, para quem quer não vai perder, amém? Então, em 1 Juan 3,16, pensa, mira que amor grande é tata a dona nós. Essa que tem amor, ela entregar sua vida para nós e nós mestre entregar nossa vida para nós ser querida. Nós cruz com nossa carga, nossa situação, onde para nós tantano, nós mestre a vitória de nós, para glória de Deus para manifestar dor de nós ser querida. Para não mira que Deus faz e para não também possível caminhar de perfeição e caminhar de verdade. Amém? Glória a Deus. Sim, Tata. Laganos sa oração, Senhor, para niária de caster sur humano, su yunang. Oh, Tata, danke, Senhor, oh Deus. Danke, Tata, oh Deus, para nosso humano, niária de caster, oh Deus, Tata, sua família nang po, su família nang regulando, su yunang, regulando, persano e salvo, Senhor, oh Deus, Tata, para sua romana, não sabe que tem situação na aeroporto e abou, pero nós temos Deus danke por essa situação a ser solucionada, ba oração a ser assim, então truque do desigual tenho que ba tu lo qual que tu ia forma que tu está pensa que em nome de Cristo Jesus tem uma situação aí bom, pero nós temos diante de Deus agora aqui, amém? Tato siamo danke o Deus, Tata, para tu rio cosono, ko kada pegano koso, kuno po pinulanda, dor di essa situação que tem no aeroporto, que tem em nome de Cristo Jesus, Tata, hace caminho de livre. Purificar o aire ng Senhor Deus para o avião de Calem, que avião tui, po basu, bibini, back ora ko nang kede, em nome de Cristo Jesus, para sombra vontade de abo, Tata, nos tabini, que a autoridade de Cristo Jesus para abrir a porta. Abre a porta, Senhor Deus. Tata, para abrir a porta, Senhor Deus, Tata, para tur pueblo nang lugar back. Tata, para tur família, po ia back ulanda na hora. O Deus, para não cumprir com não dever na Senhor Deus. Tu situação, Senhor Deus, nós te bota dilante do trono, Senhor Deus. Buanggal ng kampanaron ti avion ng Senhor Deus. Buanggal kampanaron ti korsaw, Senhor Deus. Buanggal kampanaron ti costa ng Senhor Deus, Tata.
Patur ko tayo ba, oh Diyos, binibek. Binibek iyaga kinasano y salvo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Tu família também que na Holanda pegando a skepol. Como vai correr o bec, Senhor, oh Deus, Tata, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Abre a porta, não, Senhor. Abre caminho na bec, Senhor, oh Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Estava de Deus Todo-Poderoso. Tu pueblo de Corchou, de Holanda, Corchou, Aruba, Bonaire, tu entregar na Senhor. Solucioné, Senhor, oh Deus. Você nunca te solucioné. Pero nós está crescer limpo delante de vós, Senhor. La vontade continuar. Oh Deus, por tu reino comigo vou poder. De oração, aleluia. Em nome de Cristo Jesus, sim, Senhor. Bendicionado está Deus. Em nome de Cristo Jesus, Tata, aleluia. Thank you, Senhor. Thank you, oh Deus, como vontade de continuar. Thank you, oh Deus, tabas de turcos, correndo por assim. Tata, thank you, oh Deus, Tata, palavra de boca vira viva, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, oh Deus. A palavra de boca tremenda, tu bendicionar, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é tremendo, irmão. Assim, né? Aleluia, glória a Deus. Thank you, Tata. Estava ministradamente aqui. Aleluia. Solucionar ko, Senhor, oh Deus. Tua petição que vem por delante, Senhor, oh Deus, Tata. Com nossa trece, Senhor, oh Deus. Aleluia. Nós chamamos Deus, thank you. Thank you, llama Deus, thank you, oh Deus, por sua vontade de continuar. Thank you, Tata, que nós por essa oração para tu, Senhor, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Señor. Va a solucionar tus cosas. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor.
Hallelujah. Yes. Thank you, Señor. Everybody lift your voices. We sing for your name is holy. For your name is holy. Your name is, your name is, your name. We join the heavens, we join the angels to sing. Hallelujah. Thank you, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Santita. Santu eta. Your name is holy. We join the angels to sing. We join the 24 elders in heaven to sing. Holy. Yes. Your name is holy. You are holy. Just a part. Your name is holy. For your name is holy. Your name is holy. Your name is holy. Jesus, we declare you holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Everyone lift your voice. You are holy. You are holy. You are holy. Your name is. Your name is. Your Yes. Yes. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. For your name is holy. We sing you are holy. You are holy. You are holy. Jesus, you are holy. You are holy. You are holy. O Rabashata Yabaha. Mandele Korabayada. Ilabrate Manayeno Shata. Elimano Sopatea. Elebratoma Yada. Elimano Sopa. Ekande Lemono Sutaya. Ebrata Lemono Shata Yabaha. Eregedebo Sopata. Ikate Yabada. Elebrato Yadamoso. Elegedebo Shata Yabaha. Hidushita, ora nos por adoré. Aleluya. Santo eterno. Aleluia. Sua presença está dentro de sua casa. Sua presença está dentro de sua casa. Seu espírito está dentro de sua casa. Ei. Aleluia. Ei, aleluia. Ei. Lord, we worship you. Aleluia.
Hallelujah. Nag-adorasyong ministra. Porque hallelujah. Lucio. E grandeza. Misericordia no fallaba, tu momento de tomar mi vida ahora tú despierta y con Hallelujah. Yes, Elohim. Hallelujah. Estaba fiel en mi vida, botaba la bomba mi duro, cada desea di mi vida, mi bondad estaba tan fiel en mi vida, botaba tan Hallelujah. la bomba mi duro, Ushamu. Estabo. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mm. Fiel, fiel, aleluya. Haga adoración toco de bocas, presencia de Dios. De bocas, haga adoración de Ushio, está bom. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya.
Aleluya. Es gracia de Dios perseguir. La que gracia de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Rumanang asiniki. Nos llega al fin de nuestro programa. Ministerio de bendición a Rumanang. Aleluya. Os llega nos finos, Padre Santo, thank you, oh Dios. Thank you, oh Dios, clemente aquí, Señor, oh Dios.
El primer día, oh Dios, de ministerio me te bendiciona. Den unidad y un acuerdo de oración. 5 de januario 2026. Es el único Señor, oh Dios, os llama budanque, por todo lo cual no cobasi. Y todo lo cual con lo baisoso de. Aleluya. E mente que, Senhor, oh Deus, danke para cada um que tanto conosco recebeu oração e estava dando presença. Oh Deus, la tua vontade sigue continuar na casa, na vida, e nos tour, está bendicionar. Que amanhã que Deus quer, aleluia. Glória a Deus.